Kamemeka webata munona ko Kamutongo TV na kalakanya igitende ni wailembeta ya Ukamba kaunti ya Kitui masa kuna makueni na kona yonde bala vemu kamba ni na utanu nondo wa kudhocha imwe kwa imwende ni wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa otondo tuika kila wachubwa tuikomana na ateti kibadhokanganyo tuinenia maundu meo konia uteti na tuinena na kuwe mwenende na yu umonde netwavikiana kwithwa twivindwa nganda ovanini Ikumbi Ya Siasa yambia saa 3:30 indi umonde yavikiana kwambia saa 2:30 na otondo wenetwe imwe kwa imwe kuma hotelini wa Jet Inn ulawi kisioni cha Masimba ni kuya kauntini ya Makueni na muthenyani wa umonde twina aeni na aeni anani namo ningutavisie nimo au na kethani ndi watonyelela niana kulilikania twina alama kwitikivela cha MCA ndeni wa ward ya Ngo Masomba ni unyuvani munini ulovani wa gotwai wa matuku 14 ni mwai uyu wa 10 nukwitha wima manya na hindi nyanitwa ERASTUS KITHUKU wa NZOMO ndelava wa Kilungu na kuwe musiaisia niana gukone ndeni wa Kilungu nondo twesa kunena vatu ithioka na kuweva uteo nena wena ivuso ya kumya woni waku ta we mwenendi na indi wesela ile 395 isune namba otumani mokuve na vaindevi ile 395 namba otumani mokuve toma otumani waku kwambia oyu ndeni wa mitandao Facebook twevo enda otwatie Facebook itani Mutongo TV twi live ndeni wa Facebook enda oshare na indi vaya ndeni wa YouTube twi live ni Mutongo TV official website ni www.mutongotv.co.ke Twitter @ERASTUS KITHUKU @Mutongo TV KE #tutomete Ikumbi Ya Siasa na yu imwe kwa imwe mwana musesia nenda kukulio nikia nango thokese aini ala twinamo ta wimwe nende nenda undavye atongwe alama yumiliti kwitikivela cha MCA Ngo Masomba mwana twa imwe nende wa Ngo Masomba ni weva holovikie na kona wena medho maku na wathima na wa mwithukiisia wethia o niwe ngonyuva na niwe ngona atonya kutwa maundu nesa ndeni wa ward yako atonya othenikia mathina la twinamo ni atatu kwou tawi mwenende ete woni waku na kuruvikie na kwithwa wili kandeni wa Kilungu twinena na twinena twimwe na yu ina muthocha inyonde ndeni wa Kilungu imwe kwa imwe kuma hotelini wa Jet Inn kisione cha Masimba kauntini ya Makueni atongwe tikaribu sana ndeni wa Kilungu cha Ikumbi Ya Siasa. Asante. Na yu nienda kuambia ova ufikie na kukedia mwenende mutavya niwo u nikenda twambi nyasemo bya kwa masietwa etwa Timothy Maneno nenda kwa samano nimukethie andoma Ngo Masomba ala nikuma ndi kuya ndi wacheni kasila na kwithe yo kwa mulondi kasila ngo yo ndako kwa kwata elandi yake kao kudio kwata na ko nduluko ndogweta wa mwengati kudio kwata me ko ndogweta wa mbuzi atatona ko kwa kwata ba Masimba elandi ya Bukani landi ya Kebati mwati ndata andoma Ngo Masomba na ile Timothy Maneno tabia mwenende witikivela cha MCA na tikiti weva kana vailiata nyasia no mango alatu wana nete nemesikana nengwetia kevela cha MCA na dina chama naungamete ni independent candidate na osuna woni wako na tu wako naungamana hilo. Asante sana, karibu sana ndeni wa Ikumbi Ya Siasa na iwa we muthoche muno tutambanye manginya muthia wa Kilungu mwenda musesia osu ni Timothy Maneno ongamiti kana no yongamiti ni independent atena chama kwitikivela kino cha MCA ward ya Ngo Masomba. Karibu sana aindi mwanyani waku nena na mwenende nemo bya nondo wa mwana osu nenda kwa samano ngethie andoma Ngo Masomba ward alama dambese nondo kisazeke saitu ne kondo kinge nita Daniel Musau na neboya gebela ke na chama cha UDA kila kiasi ya kasi ni kasi na ende ni doja ndo ne mango sublocation sie 15 to thengane ne kana tumia woni wako sonje kisio kitu cha Ngo nambe
ni muvea iwa yo muthoche usini Daniel Musau okite na chama cha United Democratic Alliance na kilani UDA na kila muno ainge message kuna naswana munini wa President Dr. William Ruto. Karibu sana Musau. Yes, mwanyani waku nena na mwenende. Ekani mukethie kalima itu asioma kisemu kila tuipata acho cha nguo Masomba Ward. Ni kuatia mwachina nesa ni mwa raida na kwa na raida. Masito mwa kwa ni issue maundu wa mwaiwa. Na ninyi ngwetia kura na chama kila kitu tuipata nacho chama cha Wiper, chama cha Mukamba. Nimupea kuondua nafasi inu to discuss utongo witu kwa kisemu kitu cha nguo Masomba Ward. Yes. Naindi inyonde muyathoche muno osuni esho maundu mwaiwa naindi mwendo musese ni wavikia kumanya ayenirane na moyu kethani ukulio ukulia Timothy Maneno no tuma kethani ukulio kulia Daniel Musau no tuma kethani ukulio kulia esho mwaiwa no vikia na kwitha wako nasimuka na watuma SMS wivikia na kwasia ni kulia unana ni kulia ngania na yu imwe kwa imwe atongoi nenda tuambi ova vakubi na chambe ningomutungia mubya nondo akuka ndene wa Ikumbi ya Siasa nenda tuambie bana tuyambie balabe bwana Timothy Maneno mathina mangu Masomba na tawikalete vo tawe voko na mathina mavo nimeva alotone kwasia nye ninonete mathina ano nimo mathina cia mwenendi wa nguo Masomba ni asia mathina mangu ni maingi actually mathina mangu kwa ibindela yobo na tuyatia okela kiobo na budget la yobo na tiwe ni ulona MCA na niyo ya mweso ni nenganite budget na kiwuo mathina mangu kimugi kiwuo mabarabara kwe mathina ma kisomo ngoye mathina maingi masino mbinge actually ngoye na mathina ona ithie tategwete gebela otese na sakana amount ne maingi moika no kuandika na thina ucio andu kuandikwa thina ona uteothi nyengo yoka ona kisio cha indi ya Kenya yonde na ni asia nundu no kwebindela yobo ndo na kwasia nye mathina ala mengo makiwo wala manenganiro nundu ndiatha amwe mate manengane nundu budget inai yabe tukithiwe na ni kwa thandu sindu ketha na matha imwe itatoneka kwa unene si ila tukwenda tenda o ibindane yobo o budget ila yobo asindu ile inenganitwe tunenge andu mangu o a continuous momentum ya o project ile inenganitwe no our late brother ni kanaweza kwenda ni siachiwa within the period o ila sel ni kwa andu mangu yes kwa tia vunenguka kwa kuingi ungalesie mwenende wangu asiani Timothy Maneno ondo kethe wa withini kia maundu asu kwa mboko kwa tia mheshimiwa nenda kukulia wikulio isu vaya nguo Masomba no nifo kwitikivela na nothi ukite kula kuyenende na okamethu kiisia mekuya mathina ala manene nimeva na we wasisia kwena naku mathina ala manene mothenya mwenende nimeva nguo Masomba Ward mathina maingi muno na mathina ala mangu Masomba Ward ataiza ku addressiwa nesa na tongoi ala medera webinde betuku oyo mondengo the party with the settlement scheme na party settlement scheme wenda okethia ibalabala alama oithe kana mabinga no de andu makesio ne mabode mathina ma movement chakele ngo Masomba Ward ithe na mngimo no akeguo in fact andu ingi makwa ibinda yinge pio yo ya muthena kumanda ikeguo na chuno kinde kimucha ada kwa address wa na ni yesi kwa address whether sidikali ni kwithukesia andu na tongela masakwete chakeli ngo ni yesi kia muno kana ya some umunde ciana cito mbinge ayuto ona no yu ni na list ya ciana ngilio mwe na mana thandatu cienda itete we school kwa tuna ciana mboe na nzia ya kusoma thi ciana nena mathina issue ya income kana ukwati wandu maito wende kwa mutongolo kusakwa no wailo manda nziela ukwambata njo kwati ni kana withia sei na mone maafoti kutetheze ciana cio isome o itethegwe na mibielenge serikali ta basari
Alright, bwana Mwiwa ndithukise maneno na ndithukise bwana Musaoni kana muno mathina mangu meone maingi indikiwo na maundu ma kisomo maundu ma kwati imone wa manene wa muno pe mathina angi mangu muno methi wa maithina mwenende can address mathina ala matina wetu ni kana withie twine tungilila twina thina munene yulua anainji maitu mangu Masumba ward kubikia uiti na uiti mwailu ndio waisya onaila tusita au dispensary ila inengana o basic health siba sanandu akunukula kwingi itethero siba kubi na ukethia ona kwina ambulance itona ndu maitu ila mena misio minene tona kumathengese kula matoma kwata uiti kwa metuki sini thina munene withitwe twina guo na tuneno paini yoloa wa ukosekanu wa mawia ndio mwika witu no bikitokethia wina mathina maingi ndo hala ingi tiandike na makabikia kulika katika itindo ndoku ndo wakwithia mekala me haido na chuki kauma na ndo wakwithia majithitwe maji absorb wa kundukula matona utetheka muno na maketha mena ndo matona kwikwache yeah. Aya na indi muno muzeza kethani ndo atonyerela ni Ikumbi ya Siasa niende na kulilikania kana umundi okanga gatenange otondo mwithiwe mwamanyene kana twambia asa itatu anusu ndo umundi twambia asa ile na nusu na ito songete na umundi twa studio twimwe kwa imwe kuma kisioni kiva kuvye muno na nguo Masumba twethia tuthengesi unena ni hapa kuvye na mwene ndi na atongoi na twivande ni hotel wa Jet Inn ni Masimba county ni ya Makueni twende na kunenanya kwisela ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano namba otumane mukuve na vaindevi vaimbesa ya kuutilwa na indi ndeni wa Facebook ni Mutongoi TV, Twitter @Mutongoi TV KE @ERASTUS KITHUKU na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV official. Ndicho kakwenyu nenda tuambie oingi vala ve maneno twendeyo nwavikia na utabia mathinasu yuvikia na kutabia mwenendi undo ovanie kumathinikia ketho kanyuvwa nyasia mono sindu ila twala twinena twathike uone nyasia mnyanele na ngane tokana project ile sieketwa katika budget ila budget ne kiwe ceiling na yapeta na uwadala nese uyo paiba lutumia mbesa ingi twale ne kwasia mbesa ile itona kuoneka kuma na budget ino no ila siekiwe na miradi yesu ne yekiwe ni mheshimiwa Ngoi no like kula miradi yesu yeketwa nagote kwasia ulokunubawa katika ito aumea ni kana ulokunuba enda kutwika kana ethi athukomena serikali ula weobo ni kana sindu isu siekitwe katika budget siachibiwe o within ibindela andu matona kwasia tethukomio nundu nwese budget ya mbia etukomwe ya mwezi wa mwanza ethala June mwezi wa thandatu matuko 30 kwa hiyo okabindane kau miradi isu ya letha yeketwa kwa andu asu tona koyanga wa imwe no te koyanga wa ya uthukomi na nondo na nethetwa abo nethetwa katika county government ya Makueni nondo na sakoiwe ta MCA na mbene no na sakoiwe ta councilor na kindu kila kebina maundu ne anondo uthukomi na kwasia anu ni maile ne kwandikwa kwangelekani myanela ya kwasia nitotona twa andu manyima kathukome katika county government they very limited muno ne menini muno nondo emyana mbe nondo begendo keta account public service board ila yandika athuko ma county na pe county assembly service board na niyo yandika athuko myala ma the assembly yuko ila mandika ando asu meda mandikito ntamzi ta permanent pensionable kwa hiyo together ya zete gwando tetwa tekandike katika county assembly ya Makueni na andu ne mandikiwe ila county ya sobiwe whether tikambia ko mea nite kwenda mutu wako tikamwandike whether ndatio matabia sindu itatwaneka nondo no mbaka either katika budget ile ko seo yambe kwethe created mwana wa establishment ya kana kindu kicha uandiki wa andu nikikito katika budget nondo kiketa katika budget ona yo katika hii system sia ila sieta ifumisi ita created mwana wazindo tona kwaze no kuando yuke kata okamandika ejote ketumite kwasia
budget ni fixed na zibo ile nenganetwa na whether inenenganwa mundu wa kuandika ni otike kiabala sana tiasia kana ndo ama ngure ti omosa te moto ama weyani ida ebinde kube ila yokere ne kugwetha no sakwa na ndo masioka ingi makagwekia musibi ne waka naona atu ya no toto wa weyani na ndume atweke ya weyani kila kibo nundu witha wasobia ila wanu witha wasobia network ni witha otono bikila andu membe ukethia no tono manenga no tono nenga organization na hii organization ne nundu wa andu ni mama ni undu sindu itwao no withia ajiwa sithe sio theini withia umwandikana na guo we theini otondu tutona kwasia in the same financial year sutinengetwe ya 2021 2022 whether kwi recruitment ya askari nito anakwenda limbeke kwa ukenda tiaze titio matwa usikali na mwaka uzi anakwenda weminika na ndio ina recruitment ya askari na kuma ba ilenge ne laze sobwe ya 2022 2023 ila ni budget ilenge iketa yoketa kwa hiyo nyene asiao yuke kakebende ke tike kube nai ndo ke pende ne ke kube ndo ejiba yoto kome osunubo moywa ekomi utebika moywa ekomi bando na ekomi nomo wesowa yin na teliko matambie telika December na December ya recess mwaka moywa keli na kuma bau andwala mekweti ibela kuma kondo konge moywa keli na mama ko kama mbe kwekia kethaka mayo maka nane mo kama mbe kwetia kebela atebika moywa kana ko yitha na nomination cia chama ko kabi ndane kakube na yune kwa thando kendo kinge cha umeka na yo budget teliko selela ina so betwe na kapeto kediwa na yesobe ndoka na yesobe ndoka you together ni mother siendo na twa mother maisoka maitu siokoka maitu ya siendo yi mutu athie imo yitoneka aya wemekelelia ndimino kelelia yuki na wakati ketekela na kana kila choki kwendeka o yuyu ni serikali eno ya Makueni County Government nono ne yole na mbesa sito na nipato na kwenda pewa matuko ma supplementary alama ekuma budget ila ya close ye 30th June itona kutwika kana 30th June ile close ni atiye mbesa imwe na ile sia ile kwa katika supplementary ni kana ikaetwe in the page of palate you na you kati wasisia ile inge no yina atiwe nengui kwa out of that one besa ile inge tutona kweza kwenda mondo loko nigwa ena ka opportunity ile sia budget ile koka ya kwaet ikenda ya 2022 2023 isu ni omondo usu katia eka fixture ya kila kike kwa anichoke tona kwa sia whether ni creation ya mawe ma youth whether no kuombo sine tukameke ya mebango ya kana ndwa mwana yisi enda odha kamobela itambe yotu ya yawe yo ni gosi ka odha kamobela ito no siekia siendo ko ya mbosini tika iso abesia matangi tika ikombo ya mionda ati inanga totuma ati inanga mebaibo nika naika ngida cia kune kana could be isu yetu ke no kindu keto no manenga owe kwa hati ya bau bwana Musau ni waweta mathina amwe na wamwithikisha bwana Timothy ayelesya undo wotonyo thinikia na ku wona utonyo thinikia mathina asu mangwata nondo kelo kinene cha mutongoi kithani kutethia mwene nthi ketho kavina noka kuvi kana noka asa nondo kwa ndo manyuva wa miaka 5 mundo usu kwenda na ene nthi amwe na yazi mwe usu miaka 5 ndatwe kondo ungituna munyuvie mi 3 atwe kondo ikama utonyo thinikia ata mathina alo afikiana kwitha wiweta mangu masumba kindu jambe ando mangu membeta Musau plus na membeta Musau plus nondo itumi kidumi kila kinene atimia neje kebela gena chama cha UDA ni ando nimama naambiye ba undi boto notetheke no mheshimiwa maneno asia kana mbanje ni na beto no ugo ni wosu mundu la kusakwa onoroka leo sakwa mundu sindu ina beto ne mheshimiwa ngoi the late ile yakwekwa lakini no I love the extra mile ukamandya ndo makusiendo kana matetheke umunene bagwe munana munene wa Musumbe na ebindela tunanana zia nake nitunambizia sindu imwe tu project mutu oteria enende na tuina mubango na munene wa Musumbe toza kebela ke nondo nether ne point man wake ba nitukwambizia project tezi akigo wasia for example wall location oyu monde ko kombo diaga wakigo ni ngilimi ngolo 5 for 3 months kumanza kana pa kwito tukakwada kigo kila mundu ega na mbesa kunyene na mpango musio
ndia ati ila mheshimiwa nguyu na ati nina mpango museo wa kutambia yolo the word plus human ngo nindo no tambia yolo nikana ngaete andu mango sindu inge ite katika budget ya makuoni nikana makatetheka okay ugethe andu no maime kwa kitu tuyasia chama cha UDA tuyasia bottom up bottom up tuyasia ati to empower andu my become dependent kwa andu alange tukeka sindu sito some sun dams kana water sumps katika amboze sito no kwamba de kiuki kaambata na tuitumia system ile laisi ndo muda mamba dieta ya solar ni kana ando maito mamoika kana ala mekwenda kuema tukama empower through our party makaambia kwitethia mwene so ithu tuna mubango musio twakota kibela ki twisukumile singale kwa ya makuene twisukumilinge chakele umundu no ku account government ya Asia tuna machinery lakini tuna mauta connection letu nayo kwiselanye na kuzela munini wa Mosumbe we can get fuel na tukwata mauta wala matinga meba tukekia matinga ama kathoko manu maido na niki mate yake wani county ila mheshimiwa maneno kunena aba Asia county government yana na budget netonda kwenda wito na budget ile baba tembe ya mauta lakini matinga meba so matinga meba na batembe ya mauta as a party tani the representative wa party pangu no nitethe une chama kwata mauta ngeke matinga asu ugetha thani pandu begenda wabingwa lelo no wabingwa wetha wi laisi chakeli twina mubango musio wa kumanda undu tutona kumanda kindu chotethesia andu ala mende nondo issue ya peace tutona tubangira sobya kiti through the party with not tethesia andu maito na tubasari to nini ugetha ni twatethesia sianesi school sia soma yeah alright naindi ni muvia muno mwendo museisia ni wavikiana kwiwa tongo twina mavano imwe kwa imwe ulone ni wambe ni Timothy Maneno yetikivela ki atena chama kana independent twina ke Daniel Musao etena chama cha UDA na twina ke bwana Esho Moiwa na yu bwana Moiwa etena chama cha Wiper nukite kwa kuyo ni wavikiana kwiwa kila Musao aweta na kila Timothy aweta Musao no wase no go the extra mile bese either no ndo bakuvina munini wa president ndesi sem budget muno ndo budget ne yavingiwe na kuma thina no mango masomba we mathini kiata nono mwene ndi nene sena mathina maingi na ni muvinyi okay kadi ile silwa thina wa kibu ndo solutions yuma kondo kwile kwikula serikali to account government as per the budget it to push ni kana project ila sio ndiba niwe we say ni artikelezwa na tofauti ya kwa nalangi ni kwithia ndo ndio kuma na national government na already need to push it through National Irrigation Board. We say there usula witu baba muone ni kwa facilitate wa with yano ndikumye kibubu na maka irrigate miondela yiba uba kube tondo kundukula kwa nkwikawa okay there aimi maitu ni mena matonda kuima ukenda ni mekwata kibu kapiganga basanga na we mitha whether we laisi na no kwanza yenu ya kwira to collaborate na atongo imaitu alame katika national government tongo wene Mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka kwitha litwitha tutona kuongera resources ingi zaidi yulwa ila county government ini kwitha itona ku provide kana we say miradi ya kibune ye kati yangia na litwitha tutona kumina thina wa kibu tinene mpango ni wa balabala still kwekundu kuyukutinamba kwitha kunamba mabalabala manamba kwitha meko takuma simba kwendo bikamu waka udhasio na isu nditu kutekeleza kana county government ina wajibu wa kutekeleza project hizo lakini tofauti ya kwani kwithia tuiwaka na national government through Mheshimiwa Kalonzo na already tunena ninda kuhakikisha mangu masumba ward kana tuivika next month nimeambia kuona through kera kia ukila kiba amuone ki design wa nikana we say there itwetha tinolo tu abu miaka mingi whether utaona kwambia kushungulwa kwa kikamilifu na kwanza yetu onodela kwa litwithite tuelas na viongozi tu ila katika national government na resources hii siondela sikuwa siongelo katika county ward tu then litwithi kwitha na mabadiliko mauna kuolanga mathina ama balabala nikana we say there ndo ukila kwa huo kethia muno elingile mubake mali ukenda nito weather na distance ya almost an additional 7 kilometers nundua kilosisu ukila ningaliko yengi niwe topo wa youth na employment nundu paundi bobe yetu pena changamoto kila kineno no kevya waisiamu ikawitu no vikie kwa nangika
na ni thitu ni ume katika andu ala methitu mainengana o practical solutions ya kutethesia andu mamwe ikaundu matona ukwata mawea through personally ni andikite aingi muno katika businesses ila siakwa. Na point number 2, ni na private consultancy firm tulingia amwikalama mina skulu na employers ukethia nimetha matona kuisa mawala more qualified ati push na nitwithite tuandikithite aingi muno katika kuma kisemu kitu cha Ngoma Masumba Ward yuko na ingi twaisi alame graduate katika kila mwaka, lakini through initiative ila sia kwa mwene nitwithite nitethete panene muno kwa kisekana amwika nimetha matona kwata kindu cha kutona kuma sustain especially wala qualified otu kule na county government alangi matena ujuzi mwingi with any my gauge wa katika project ila ongoing sia county government. Yep. Ndio weta kwa national government na weta no mheshimiwa Simini Kalonzo Musyoka. Ndi ingine mesi kana mheshimiwa Simini Kalonzo Musyoka ndeni wa serikali kana timu nyuve ndeni wa serikali to kwangalia kana tamunini wa president kindu cha Muthembozo kwa thesi mwene ndi pena cooperation agreement between chama kitu cha Wiper na club cha His Excellency the President. Agreement you see bona niperiwe pena mwitikela no wa undu matona kwitha matona thukuma na imwe na kwanza yesi ni chekitimu twithitwe twina wakika na project ila itona kufundwa through the national government nisida sishungulikiwa na kwanza ya mituki. Yes, ndio similarly it has also happened to do with the opposition leader Raila Odinga kwa ndio katika handshake nitu itatona kwa access resources ini kuondwa kutethesia andu maitu. Okay. Nende mwendo wa mozesia ni imwe kwa imwe otondo na utafia Ikumbi Ya Siasa kuma Vajetini Hotel ni Masimba kauntini ya Makueni na tuinatetela makwiti kivila cha ward ya Ngoma Masumba ndeno ni vani munini lova ni watu wa matukui 14 ni mwai oo ndeni wa kesi wakiu tuinake Timothy Maneno yungamiti atena chama tuinake ni Musao wa UDA na inde tuinake eshi wa mwai wa chama cha Wiper makule menye nungela ndima sisia itina wandatika te 10 siwokete endea na kutuma makolo mako kwesela ili itatuke ndai mwitano isini nambe utumani mukuvi kuvikio ini kwa tena wavikiana kumedhukisia na niwewe mawoni mo na noto songeta na kilungu kukulia ikulio na ende Facebook nako ni Motongo TV ndeni wa Twitter @Motongo TV ke @ERASTUS kidogo na indi hashtag ni Ikumbi Ya Siasa na ndeni wa YouTube ni Motongo TV official na tuyendea atongoi nienda tuki ovano nondo wesa ithia kila Motongo veki ndo kwenda ikakipatokanyo no ola ungi na kenda wese ithia ni watia kindoketa wa legacy we wa kwangelekanyo kiliombunge na be moyumbe weta wauna na ni weki kindu kipathokanyo muno na utongo la wethi tovo na avikiana kututethia Timothy Maneno ni chao ukwenda ika kipathokanyo na otondo atabe mwene ndi wa kansala na wa MCA na ingi ngukuliovu ni chao ukwenda kwikoyu utaheka evidence kwa mwene ndi wa Ngoma Masumba. Tutona kwa asia kana andu ala twitawa ateti na twita sivela na twabikia binda ya kuma uo o ya asia ni enda kwika chuno kindu cha ni wamaneka anenda kwa asia tiondo ni choke tubila twa matwita o monde na isie onela tionena kwa in the field yo kebela na ndese campaign ila yo kandu de manena muno na maiwetana na no sio tikasio nyonela kunena wa ona sindu ila sia maneno ila ona de cancel ila sia ni MCA na nicho kitu binoki na booklet yeno booklet yeno yonanya ebindela ni MCA ndoko miye miradi 309 na bisa siayo igakona lakini lati onena nela kugojo kebela maneno ya ndege ndo waika na katika isie ando nuona wa mayenda mangu ni na ndio naona numeka mayenda kuokonia kula hotel ndo wa meka ngone sio uketha ni maile ni kwithia mayasya ni tikwendangania kwa uni asya oyuyu nitio mena okindu kila niwezi nomba katika asya hii ana siasa nimeenda relevance ni ya undu kuendetwe na undu kukwekwa yoyu ni asia ila tunadikile ondonio
tunaneni na nye no ndo hii siasa to kitumikila tunanje twekala ndi twanena na one wipe twanena na mo na party leader wo twanena lakini wethe nina muswani wa yakana andu ba kuthi na wipe nina kitumi cha kwenda kuthi ndena wipe na ndena chama na kemwe nundu ninona ibindela yibo ni kube muno na tu ninenda kusisia ou ni manei wipe nundu ni chama na ibinda yibo nonza kworo na cho na ibinda yingi nonza kworo na muungano na kwa ibinda ye ila nina sisi nona na lika wipe kwa bahati ya ila namiona ninaona i wipe itekubya no ngabana obaini kwa chama nitulika nienda ba wambo tutabia ni chao kwenda ika kibabukanyo kwao yu nondo nukete mwene ndekula kila ndo na kwasia oyu ndetia kebela ke nondo ni chai binde kuwe mono kila tio manda no ela momentum eneka ni mheshimiwa Ngui na could be to yasia aneka nondo wa anaye na urafiki muno na governor na alika isi ndu yu ineka wanikethia ila ona anasiasa ona latikweti nimendete muno ila mekwe kasia ila wodi wangu mazomba thoko mwana serikali ma MC alangi nimenda me concerned ni kutekwekwa panaratekwa ko na kwa nasia iti ebinda ye kube tekwenda kwase ni tekwenda kwikanda twasie ningo sakwa thoko mwana serikali osiwa account nikana wethe sindu ila ineka wane Ngui specifically na momentum mwelo neka na officials wa government nindo na kwasia niwe kwa nikana ndo maikone peke bathoka anichoke tumini nasa kuye midi na line oso haya ku kwithukisia nikana no nginya wethe no nyanya na governor ta MCA nikenda enende mabwata maendeleo musau o tuoserela bala Timothy Wavija ninginyo ketha no nyanya na governor nikenda mwene ndia kwata maendeleo na vau ona otondo na mukulia nicha wose wethia nyeba utongula wethia tuvo kuma niwo MCA wambe kumela bwana maneno ya MCA wambe vale kama mheshimiwa Ngui wani mututia dai wakende wende no thiu mwanesa nicho kwenda ika kivathokanyo kwa mwene ndi kitimi kale nena ndiye gwida undu mheshimiwa maneno wa nena no twanenie na party leader wa Wiper lakini kwethia ngavana wa Makueni they in good terms na party leader wa Wiper isi ya FM yakwa ya kuona kana sindila sinatiwa ni mheshimiwa Ngui ikandileiwa tikida ikekwa kwego ikekwa lakini ni ndileiwa nundu agwethia woka na chama kila ngavana ndegwe nacho chakeli ngavana wa Makueni kibutha kibwana usiano wake na munini wa Musumbe ni musio kwa by bruises kana nditi akebela cha UDA niwe kitumi onangaba na elo kuthio kandemo na mo asia ndenda ndathokoma nakwa ta candidate na tweka MCA chakeli kwitha ibinda yeni nini nenda extra mile na extra mile ikwatikana outside the county kwa unethia na thi Wiper ndi kwata kindu extra na ungama independent ni kwatwe county yoka so na sia kani na chama kiki ngene kana tuti implement na zilinge ngukutete kumuka muni for example oito neno twende na kuambia kwa kibetro chano mambo na boda utethio ndivyo yete kumu kwa party leader wakwa deputy president siende na kwakwa na within 3 weeks itukwa another petrol station tuitete unikana tutete yandu maito mamoika ala mambo na boda nikanela mako na biasala ukethe ano makopa na moene kwa ene makae kaonengwa mota akaiba mana rugula muthenya nikanokethe no akope kiti ni chicho akawa mota yake na bandu akweba mundu romunengete mota mana datu amana datu ba wako akike petrol kusi ninzie muno ekitime ninende iwe kuthinzie ya ina fission ya mundu la wende nundu pinola wangu nikwira mundu la wende ndafali yawa na nde bandu oneka nundu monza na nate meando balabala nundu tutema balabala andu no mai bya bisi na balabala no ngina mamandie kindu kingi nikana meyethie bisi no ngina mamandie kindu kingi meyethie ko uno ngina manda connection umundu kuthoko mana connection wale bela una connection ndio thoko nena kuna example jemo
madam wetha mujumba kilome without Regina Ndambuki Yes. kwitha yao siana musio na zikale yambe ya Jubilee nukuta bele lumira sultani wende kasiki walami lakini baabire nukwithia kana ithe twameye pandu bamwe na wethia connection itu na andu alame na resources niwe kitimi baama kuwene utona palabala mwe lami niwe kitimi baama kuwene bangu utona project yomwe pa national government itu neno twina thina wa kiucha fresh ni asia no ni ometugene na loli ninaenda kwete andu mangu kiwu nitethewe ni mundu nendo matezi kiu fresh lakini nondo a siasa yasiwa lakini juge na thina twina kiucha no trash pipe we baya ngwenda ndethe nuni zi county government ina mbesa sia kutetheza ku extend kiuchu ni endo tumia that extra mile I have ni extend kiuchu andu mangu makwate kiwu. All right, aya esho mwewa ni wabikiana kumethikisia atongo yasi wangi yumwanyani wako nicho kwendeka kipathukanio na kila kithi tovona wasi otongo yo withi tovo na otongo yo lotonya kuona nyakwa ivinda esu ikuvi ketha mwene ndi wangu akase niwo kanywa Kana respond yulua allegation ya maneno kana governor ndetitwa aithukunde ena usiano musio na the party leader na kana resources sikwatikana kwa ward ni lazima withe na urafiki ungu tutenda uwela wana governor governor ni kwache ni wa Wiper ono MC osu late nanga ya moya wala wasio hanayo wa chama cha Wiper ni asia bunge ya wote majority MCs there ni chama kitu cha Wiper na nondo budget already ni abitu kidiwe ni pata wa executive implement project isiyoonde katika the entire ward included ino ya yangu na no thogu kubunde sia andu maitu kana notion kana kumaite la mentality ya lazima otuliendu ni kana sindusika kwaku na andu mai ba court no court wana bwa yana miao ni kwaje tuida tuambia kuset a bad example ya we kuna kidoi kwa siundu na nina uhusiano wa kipekee na governor dear respond yulua issue ya kiuna ndo mwenzangu whether watabaka na be kwa maloli unaenda kuete ama kwa I don't know where that comes from lakini tuna kwasia ndo mangu madina moni meushughulikiwa pena haja ukethia ni solution ni sustainable na ile tondo wa kwenda kuonga haya nende mangu itu ku appreciate any help mtu ebindo ya munao itona kunewa ndo maitu mangu lakini yani kiwu ando asino madi makadrili wa bohos na asume kwazia mena mbesa mbingi menda kuete ando maitu mangu lakini atoken kana mwoli wa kindwe kala troenda kuonga ando mangu ndo na kwasia ni mwambililio mudhuku wa kwenda kuona ni kana andu no matumie bindane ya siasa andu mangu kumoja nimeenda umateria lakini ukweli wa mambo wajenda umateria ndo mwenzangu weta yulua deputy president the second office in this country very powerful and they expect to say they are create work wiki data cha emergencies through a water buzzer na ninge ngunda na bimana umunde itwa yoko wele ano mathina meovu ailete kwile already mashungulikiwe ni ase kana thina wangu niti kushungulikia kwanza ya mituki through usiano witu museo between the national government kusela kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka nundu for example nundu Kalonzo Musyoka wisikia taiditwe empatanishi wa amani kwa sinu mbingi na yu usiano odona yewu wena shaka kati witu na nduma kajado ukethia kiuki kitu cha no trash kiyo tubikianesa mubango none ndi wibo musio na kiuchu nikita kiflona kibikia andu maitu na ndasi sinozie moya kuhakisha kana itwamina thinosu niwe topa nini yulwa kila kitu kio unique yulwa kupush madina lame bamba itunguma ideka nundu twisi hamune makwache title deeds na maya kwata na tuneneta na mheshimiwa Kalonzo yulwa title deeds ila itakwatikanite sio kikwatikanika na withenge wenu ya idekasi yangu ni amina ni kwache from next month title deed isu nisita si available na mheshimiwa Kalonzo nukuka na tuyakikise kana
declaration na make kana sita si available na ndoma nguma inayo na maikwata nikana we say there nitu amina the no ile kana twabiko vango ni ngwa maendeleo yes aya nende yambio kwa ati yabo mwendo wa muzeisia yuno ndako kwa kunondo nikuje tuisone na tuithioka we na ivuso ya kumya uneni waku tawe mwenende nokavikia na kutuma woni waku na you wete Facebook nendo sia Facebook motuma ni Facebook na inde Facebook tuni Motongo TV na ndwe so like page tukana kutufollow kutwatia and like na uyetwatia hivi kia na kushare live link la yevo tu live ndeni wa Facebook nikado saidia alamia kundu kwa asa onandisianza na tunaweza beo mundu wangu masomba we kuna no kwenda kwiwa atongo imake undu maonena fikia na kushare nikenda besaidia nitwatamba niambia na ki Eric Munyao yasa eshi omwe watosha aswange betele matukio 10 wataenda nyumbani. Haya Augustus Katena akiasia eshi omwe mwende kuluta asia niki mwe wa ukwasya una thukuma na ngui ni wiva wa thukumia na ngui jina watenesa na hindi anomuvukie na kuandika makulu maene ndi nikendo sede ngo munenga mwanya wa kusungia itina Angela Mwikali governor kwani aye na saingo tuyandika ko loka ineshima nikendo sede ya netwele anondo ithionde tuyandoima waziri Bakari as eshi omwe all the way Angela Mwikali inga yasi bottom up tosha vision ni kiendo cha maana ongera honorable Musau Sylvester Motuku tabia jamaa osu tuikwenda uligakamini wakamba tumechanuka Kenny Blasco na kiasi these two characters want to ride in and go in an outgoing governor but I assure you they got zero agenda for the people. I support Wiper candidate osu ni Kenny Blasco. Augustus Wanzia na kiasi Motongo TV ni asante sana kwa kufika kuu jetini Masimba atongo asuni maitu ikule yakwa ni osu wa muoni kiao kikasovya indi nondo mbwa ni ukite isu ikule yao ulenete kiao kio yes anokwandika yesu no songia mondesha ntaka manzia Benjamin Muithi Ben asia Musau vaichenga mwa evange kihundi chona Benjamin Muithi motumani va na kuya kila mwenende na uvuso ya 10 otumani ulowe ukuyota mwenende ukuvikia na kwitha ayenda otuma Joimani Musilo I'm happy our watatu wanaongea in Motongo TV. Can those three promise go Masomba people that after by election they will combine their respective ideas to serve the residents? That's what leadership calls for. Osueta wa Joimani Musilo ekuleso no musungia kana ketho nondu inyonde mwenyuva inyonde no moka nyuva ketha twase kwangelekanya ni maneno kana ne Musau kana ne esho mwewa aswange makamo kwatamba una kweta idea sio na kusukuma nguo Masomba pamwe osu Joimani Musilo nangi ona sasa Mutinda Wiper all the way UDA with bottom up is floated idea na in fake narrative ruining communities. Aya Daniel Sila UDA all the way Augustus Kate Wiper Party Forum Augustus wanana agelo tumani wangu manyo tumete savali mbinge la yemo na andu ni ainge nenda kuikitekana na vikia andu ainge ono easia maneno keep up pamoja all the best Joyce Akitista Mwangangi Franco Motesia Wiper all the way Eric Mwendo no to UDA party Moi Watosha legacy secured directly by both local, national and international team continue showing solidarity with team 017 GM. Vero Joel asesho Moi Watosha Patrick Mutese na ayasia kwa ngulile honorable maneno ni wiye ayasia no kwete maloli makwita moram ni contract inengani tonema Kawene County kana ni wiya wake suni kule yako maneno suni Patrick Mutese Ruben Tandao ya UDA kazi ni kazi Moiwa akopoa kabisa on point and good vision for us all ni Alex Chalo na ndi Liru David Festus Mutua kabisa Miriam Mutua Moiwa tosha niendo soma otumani 5 nigenani manenga mwanya yu wa kuvikia na kusungia Moiwa we as Cambers have been electing Wiper for the last 30 years but the party has not solved
water problem? Why detain the water buster? Okay, John Muthoka na indi Festus Mutuano wasi okelelo tumani waku Maureen Munuve lelo kuma kadhasi okuvika Mombasa Road twithina mpaka indi nundu vaizia na stima kuvika kadhasi primary ni ndi hizo ni ukulio mukida mwezi ongea Sila Wangamione waipatosha Mesha Kamotush Mosau Kivuva Masika Tosha UDA is unstoppable Alangi Meted 2022 na hindi atatuma muthia Paul Ndidol asia maneno tosha no chambo Benson Bevi na asia kula esho niki weta sia kivila ngui edhayo hesho niki weta sia kivila Benson Bevi Patrick Kisna maneno tosha na hindi isuninga loko ya Facebook na hindi ningu dhandisi sia mautumani ma ili itatoke ndai mwitano ndatika iteva asa na hindi ando ma Twitter ni @Motongwe TV ke @ERASTUS KITHUKU hashtag ni Ikumbi Ya Siasa endo watu ativande ni wa YouTube ni Motongwe TV official ni mwewa usini wase wa mwene ndi na mautumani ni maende enolika ni maingi mono nenda tuambie na esho mwewa correspond kila mwene ndi wethi wa ikukulia. Yes, I think mwene ndi akulia ni maundu mevala na ikana ngui na diambira kwa zichambe I was the part of the change ila twaitie nguma somba ward after tona utongo yuwa kivila kicha MCA withitwe utena pata ute uthinikia mastinala merito katika sehemu itu na chief campaigner wangui kuunzi ayambe ituokitwa na benaja mabadiliko after mheshimiwa maneno tondo wa confirm therefore na beta patena uthukumi utono bikia mwenendi na maendeleo mera makwamite na where they are like a clarion call kuma from the governor yulua kwithia mheshimiwa maneno akineta maendeleo katika kisehemu kitu cha Nguma Sumba Ward. I think anuma Nguma Sumba Ward na the county imesi the famous slogan ya governor ya ukini wa Kisando noloa mukini ya Kisando no mheshimiwa maneno na kwa no kana ngui na team ya professionals from Nairobi na try to ketwana na nduma ngu na try tikilana kana nongi na twide na the change kwa try na kuambia kuthukuma na ngui after tuambia twasinda kibela na hicho kitumeria amwikala maya ingi merito matire china tondo wewe na wetani try treat manda undu tsona kumateresia na mawia na through businesses yakwa through company yakwa ya consultants twateresia aingi muno kuma link na mawia na wewe ni maida mena hope na maambia kwa practical solutions ya madinala mevo in addition to kusukuma siana mbingi through tukalobi kakwata miana through NYS na siya graduate tuida tutona kuimandia kundu tutona kuiplace mawia na still where they niendeze ila mentorship program ya kuma na alama mina form 4 undu tutona kumandi by lower courses ila matona pick nikano kebia mami no graduate ni matona kuida matona kufit katika market. Point number 3 ila kuwekwa public participation through my experience in finance tutona kulobi yuloa project ila sinotejo munene kwa mwenendi through public participation nikanogeta nisi hapi tukijwana nisi either ituona kuprioritize katika budget ituona jogi to me through that tuapikie kuprioritize mbesa siya within the first 2 years where they are ila mbingi siendete kwa mabalabala nundu ni memeri umatatona kuida mema sio bindani ya mheshimiwa maneno. Yes. Sawa na hivyo tuedha ni sana nguyo loa ku provide pesa sia kuivia sana school fees through private bursaries na including kwa school wimo for example school wangu ma primary tuoketoka tuaterese mheshimiwa ngui yoloa quick ya stima kuongela desk atoa lokatu adingi school wangu wa mwine nina ishirika yako ya kibinafsi I mean ilangu araniche asomi man kuitwa mtu imosio twaambia na renovation ya schools na umu ni kwacha although later some people came to help where then kweda kuina face nzio ya kisomo na ndo nimeenda mayona mena hope ya kana kisomo nicho kikwete nesa ni kwa jesu na yes kwa metoke vema kule ingo kulo ni mwenende uminukelelia ni kwa dia sawa yes okay bwana Masao nene ya na bulo wake awe kule yeah
respond to yes support kwa ninasa nitunaandikia kwa through the kera atuenda tuikulia through our party leader na twashua kana beginning next month engineers will be on the ground majesha the design told always it is a process including the funding kwa unondo kida we ongoing na no prioritize mundu onela try na madiko ma late mheshimiwa ngui ya umanie na bundu kwitha the party leader mwene as later bundu wonie pena anja problem tina munene ibindalela kwa wona kuma kindu chaso kiwete abo na kona thenera ni initiative ya kwitha ni mwati ya mara kwa mara nje tumebomie this commitment aye before the government agencies wakishakana yatekelezwa tuambia kuona change kuambia next month kubwa na moyo watwasie kwa watu mukana yengi mwene ndo wango masomba ndana ase niwe kunyuva project yetu ikaenda yakana konga manondo ndwevo ndunanyuva kwa mtongo napata wote tio ni kupush undola useuke katika akisio na hiyo maanisha wikwe either in the short term in the long term we kuno teko tamuta a leader neither now play my role of course project ino ya ambia na ya prioritize wakwe kwa ndipo within 6 months but the fact of the matter ni kwamba either ya ambia na either tono the law or within bindaila kubitonekana yes kita kwako na makole mama kwa enendi ni mwanya wako vikiana kwa masonge in fact ndio kule na kulwa lakini nenda songe ama makulwa urazo bestima utiality transformer nina tethe through my connection and ma bandu beta wa kanelelia na bandu beta wa dasio na bandu beta wa makaza matakwa stima nina tethe through my friends baby na kumia na CDF tuima kuona consensus na nina solve ndo mbinge vindayu in fact wa dingos primary later wakadasio na atie kuma standard 1 mpaka standard 8 na ambije school ita wa Chaani primary school na ambije school ita wa Mosine na ambije school ita wa Kaasya primary school epinda yu na all the secondary school katika award but this school onemwe jam na mbesa na batingo primary onemwe jam na mbesa during my time na ne twasukuma na the late mheshimiwa Keilo twasukuma stimola umeda basi mboga salama tutu kesela kwa dio kambaka vololo stimosi wonde twasukumie nina mheshimiwa Keilo anasi wakati twasukuma stimongo umeda masomba ugasela mwa ano kaibaka katolani epinda yu nyamwana na connection kelane laki ite kwa ndo mango ni title I need na kwa that title ando mango ni mekwata sindu tu lelo wakuma kikumendo kuima tiliko ndo yeseleka na nya na chama ni wakera epinda yu ya mheshimiwa Keilo nitwa so bijara ogia kala party mpaka waikumela kola koda kweseleka kwende matiliko wendere umaki kumena ndema wendete male te bandu bero mavija majiba da kweseleka na kia slav na nenga na lelo wakuma kalie kugambaka masomba na nenga na kwa kera na nasi okana so lelo wakuma bandu bero matutu ko kwata kikumene ebindele na tukuma na naimo tukumi tukuma na CDF na mheshimiwa Keilo kelango lya ndumango yes sindu imwe tu weta bata kyao kyo wetu kera ndike yake abamone kila wiki ya ne drift lakini tunania na munino wa Musumbe tuna mheshimiwa Baluka na twaangri kana kesi yao sio mwelelo ni wakuma wote kuimakendo na si atuika si kwa jeshi so twaangri atwa no ko consult asizekana no dono nena na munina Musumbe na ningona palando manona ko bena differences the difference ya no dela ko neto mudomedane na Musumbe to ziane to no kwata those better bridge nikana withie kuma simba kuthili kango peke yao ando megesela yolo na kuma masomba kugala nilia kitende kugala nilia kwa matongo peke yao matanda kusela yolo kwa elango asiakana we need tuenda mundu wina kwa kwasa utona otambia sindo basa ni wangu asia ninyene na kwa kwasa nondo ninyene connection na direct na national government ekakwithia na mundu akide kwithia lewese bepenzi yasi obabia na benzi yasi aguo ninyene bagwebyo na munini wa Musumbe na wala na ozi aja TV ni wona twithito kanikala nake tukanena ndi thando ende mabada mako ta mundu ni thando ende mabada mandu mangu chakele yes we minogele agio
nondo twe kosonga magolo ni mama. It's okay. No cooking no nena baadaye. Timothy maneno ni kwa tv ni makulu kauta. Mumo balawe mwene. Na makulu na mkulu ne Patrick. Angolia kola kwa maram. Kuikiwa ni contractor kana ni yango kuikiwa ni county government of Makueni kana kuikiwa ni yango yake kana natawa kulia andasio yuni my experience ndio ndabya undo au meame kwasi experience ya kwa yembe ati MCA asakuwa direct link yake na mbeza yake si katika county government nundo si maauditor ndio yanga waya genduke onayo kuya katika national government panya kama muradi with hours lito katika budget na yu katika ward wangu masomba kila tarehe that nundo after all mbeza sima katika exchequer that is treasury sienda straight kwa county government account ila kipa wayo ni the governor and the executive na yu sindile tionena o uta that yasiati yu sio kuongolia nyelani na ndo otetia ibela yu katika level ya ndito nambo kwata mwana ibana biya bano ne peso biya bano kilela iyo sakana kalakayo ikwe na tibi gabu ba mundu ne wa mundu ndo sina kwa malati yu tutambo mundu atene kwata nyana bana atika nena lakini yuko bika balati na sio bika yu mwa wa no siwe no waipa na adina yo yusuno ndo mna kwazia ako loke dio ne ba na ke musao avia ko je kwa deputy president DP ko je ba na kwa maneno ne ko je ba la governor ne ko je ba la governor le na ndie ba ye kwa treka kana andwa pape project yo ba yes no yesi siasa ya koleata siasa yuti onena ba interest ile atumie mwaiwa enda wipe na musao enda uda na kwa niyo atumie ni na kundo ni wipe nimeati wipe nondo serikali ni established nitaniba ni 2017 nitaniba Kalonzo na Raila taumabuta niba senator taniba governor na deputy taniba mujumbe na taniba women rep ma MCA monde ni that alama kunwa kalama kono ulo utebo na wangu mazumba eweka kwa wala ndimo de ma MCA meobo serikali sio Makueni mbaka executive yonde thibo wadi katika ujumbe kila mundu ebo yuko uje mini yute nena agenda ningo masomba kana na MCA nimbe zile si kuata directly to na kwa mazabu na county to si na county government ya Makueni kwa utele de nena oba for example de bana makendo cha kweta maram ila na kwa na ndie winyo sunu na kwa na neni na party leader wa Wiper anasio kana mwa ambetekelie nethi nzia yakwa ndena Wiper nela na kinga na twa neni na kwa na mwiyo na ke nundu chama kingi chake kitawa muungano na kwa na mwa ndio dinacho mambetekelie nundu ando mamungu kuma ne kanzala ne MCA pa mundu tambese no kila kivo mundu ni kola siasa ni kola yaba na banga ni kola bala bengawa ko una kola bala bengawa ni joke tumila 90 newa kana andu pape project yoba masimba baadhi kodiko zilambukani dalwa school weta school weta academy kodiko zilambukani kodiko zila kadasio kodiko kwa Thailand yake kao ni funded ni county government ya Makueni na okanewa contractor yu kesi ino ya anduma ma kwa ndo masamoche meo kwata nzia maka kila kiao maka dio kwata pandu beta wa matutu magero la maka kwata makuta na maka kama isuni yoto kieto asiati kila mundu nondo na kama sawa na ndo alama yake meo motete lakini nye nondo na kwa na government na ya government ikati ando amambukani kukwata na masamoche matu nenge etinga ya excavator ando azuko unono ne bai ka drift ka ke to buwe binda ya kansala weta amanga to sise kanane pato na ko so ro and ila ne disi etinga yo in ground ane so obisi ni kwa tena wasonge ka mala mwame we ni na county government to asia na yo ando mama kasa no te bana temeto na siana ke to ke bikama siende school ila bana jo na yo ni to konga basi etinga from tomorrow tando yo make ya maram niki you ndo kila mundu enenya yuna kwa no bakangaze asu na kwa tek na kambuni bate byandwa nundu kila mundu
no kwenda la inola wake wonere kana no weka kia ogecha ba to weta chama sini the final budget no ndo kweto so ya county government ikweto so ne ka betuka June iwe ikloso te banga no ndo no project ine ngona ona sia won pe la sita wa headquarter project to ndo county government na kia ocha wake ko bi kalawa county government ne na ki twenda ngabana nake ebinda ne andeta katwe kwa head na tatukie kia chama because he has the engineers and kila mundu technical utona twagia kia akwana nya andomango ya matutu ko ngolenge na kupara na masini bitikile ngokulia kulo yeva beke ni uye musau akiwera chako kinywa kesando na tulilikana kilile na 10 na itatu ndeni wa mbunge su ila ya hivyo serikali za mutiko sioka na waivo na niwo MCA wa ngoma somba hivi ndani yesu ta MCA wa mbe na ndebe na ngusanisho mono na kufikia watu ikaona mbunge na makweni ivunzu na bethi wana kinene kana Timothy Maneno niwe umwe wa amwe alamethia wa mahivitukana muno na governor na neto wa mukinye yake sando chama mheshimiwa wa weta na oyu ni wa weta kana we kolili wa kavani wa governor na mwende no thukoma nicho cha binduki ndio swania nese siasa siokano ni maweta na ndio swania ndoto isusia nikio yute kuiwe na governor ni asia ni ilani na mbunge ya Makueni ninye na deputy minority leader jamani cha governor and ya ex mudhonomo kana exit nina sabe yene deputy minority leader mubaka mweso kekana ina difference yetu manumwa nono ngoi eyo wa waipa for example mheshimiwa ngoi anaye wa waipa yes na one deputy majority leader na waipa mbona ina mumsi ayoka ko dimba ndana yake bela ida yemi kana in between icha pe ndo mona kania ne kana makumi ikendo ni ndo katika leadership ya chama wona kibela kemwe kenene ne la wewa one majority kana ne deputy majority okay ne chama gala kenini kidana minority na deputy minority kwa hiyo issue ne yakwa na governor ona bala ne manende basese ndi kuona ndo ke wana utaona kwithia engavana wa Makueni na endea na yase kombe ni kila mesi ni kana ebindela yu mwa wa kwasia kana maneno nitabangie timaumie system yesu yo magwa nye ni kwa nenie na mona katika ikindu chucha ko dikwase ningolile tekala na ongabana ina moye nolo ne manie wa ngabana no kwenda mheshimiwa wa usu ito na ndi uneta wangu na me nono ngona no mwenda nye ningo choose kabala mebete na ndi choka tumi na ndie all the way na di kwa IBC na na di mo CFM na ina asiati nye whether kindu ke kilio I want to withdraw my candidature. Okay nikwaje buno ni wapikiana kwa desa nesa moyo wa maziara respond to one of the caller kulia kana karani rasi kibela cha nguye thao yes and I think depending on ndo ma kuona uthukumi wa kuwa ndo control funds ya kuikala siweta na je tumi onondo wedu kesi abo wewa treaty la si wakaba wewa mawete to heshio kituminondo ni mambo ni ndito kumana ngui right from a campaign tuambia kukomina na tuendea kila twina udhukumi musio kwa kwa wase usunune ni wa funds during that time okay. Wa usiona mawete au depending no undu mambo netu nitukumite na ngui na yes no ndo sebe tuminondo you omonde wewa mheshimiwa maneno aina kwa kina kisando na no depending on we conduct ya no ndo mamona aya kakukule ingi uboneke na tu kwa nengea over nini ungabita chama cha Wiper na nibethitwe na it is in public domain mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na governor Kithuthu Kibwana nibethitwe no wabitukanu wethitwe na 2017 governor no alikila na chama kiu nondo ni wewe mwene kivila no okawa kinyavi kiana kwitha YouTube mwene kivila na hiyo tunoni yesi wakandi no chama chake cha muungano no tangaza takwita kivila cha president ni wanyu boju na ni wa tibandi ni wa assembly onyanya waku na governor kedha wilanja hata okedha watu wanyo thukuma nake kwa niaba ya ndema ngoma soba isi kuthukuma na governor kwi within mea ya mbunge undu mwaiteta mwe corporate nundu mbunge ina majukumu ala mwathukuma governor ina majukumu ala make mwathukuma na in between ni majukumu ni maani tukubetela mea wesu ya mbunge okay. Kwa
titekeleza maundu ala makombe uniusu kana nene na governor tukenda tuinena because it's new official business na twailete kwitha o utujika kula na ilete kuna na ilete omutethesia lazima itamsaidia lakini kula twailete o criticize in a positive manner na udhu kumutitha utitha wivo tujibo kukana nisia for the sake of kukana nisia lakini yani ku oversight na kuova the necessary criticism tukenda tuiko kwa level ila ya kuona nyekana tuenda kuchangia maendeleo kuendea na mbele lakini teku makina kisando ninguka kwa kuingia yolo amondo asma oversight na chaona jao bwana Musau nitwese uya wa MCA ve legislative oversight na ve representation ni wavikiana kunyuvane mwenende matuke 14 mwenende wangu masomba ni motion iva yambe eloko na otonyo twande ni wambunge su na ikafikiana kwitha yeteria mwenende wangu Pesho ya public participation. Public participation ni munondo yekawa. Esiendo yekawa kwitongo. Space yo mbingi itengetwe. Kitumi mambe ya cluster makambata makesobika ward. For example, kuma kadase koi masomba ni singi maana 5. Boda one way. Ko whether ni project ya mundu akadasyo igwendo twa masomba headquarter ya ward. Pe manzi and madedi. Nondo kwati witu ni munini. Nye patala munene nda twa public participation ni me change. Twaze whether ni ward. Twitikala na project itu siane ki sub location. Nika noge da sub location and ni maiba kube. Ni meka la kana location. Nika na man discuss sindu siba kube na kwao. Na mbesa hii taa na gwa. Whether si yoga million miongo tatu. Siango masomba ward. Eka mbesa hizu sianu ki location. Nika na yole ka location ita na mbesa siayo. With ando maito matio punishwa nundu kala kiende madukani punishment nundu ando lamu mede kwasa mai kwata asindu mai nenga wasindu nundu public participation menda wingi wandu na ando alama kwasa na mumatienda abo nundu ukwati wandu maito wa mango wende kwa hiyo nengo ndo twa motion ya kuchange inzela yeka public participation mbese isi apika ward siamba kwanwa nundu ini devolution ndio zini devolution na katika award tituo miona nundu ndo azira zo cluster na cluster kiki kagwa sizo ikandisaidiwa katika award it means that andalama mba ni katika cluster maketa kwa enjoy kunyi nenda besa hii nyana twanga twa motion ya ku devolve hii besa katika award ile papa kuwe nando katika cluster si motion ya mbe ya keli ningo ndo twa motion ya hii kwa nya uyana ni wa wandiki wa thukumi for example itu onena ba athukumi ala mandikite wodi ni ango ni mwani nivyo nundu ward ndi county ndi anasia mwana ni wa undu andu mekwandika itu ile kwitha na kindu tukwasi ati wetha na athukumi ma county ini 80% yana ni pati ile 20% ile kutumia other means nikana withie kindu gitu kwasi ai panandiki wando andu angama inaandikwa ni chathela twile twisi ona baandikwa u lakini andikwa wangu andu mangwe mateteka no amwithukiisia motion no eleza motion oto no twavo na kwi uno atuma bone mwene ndi na uyo osu mwe wa MCA wa mondo ma legislative ni motion iboto nyoto tacha bumbungeni ikateja mwene ndi number 1 we solve your motion wezo bya motion ni obendwe kindu kikawa kite correct obu katika county government kwangala kanyo you onabala county government dikodete kunenga na basari sianete no kasisia ukaka kwa asia no nenga na basari au kindu kiboteka maima na pege ndugyale kwitha kikitwa before wenenga na basari ukamana kana no bako collect data nikanoka mana well isiana ila si katika category ya university ni siana hata ila si katika tertiary ni siana hata ila si katika secondary ni siana hata ana e level sia high school nikana ona kwa kaka kukando no bako kamana andwala me kukana meongwana nikanoma na uya me anata nikana tigeke no basari ya milioni ile yo award ina siana mbewa ngili itano si university the user with ya mwana ngana wewe kana kamwe
kana twili in every sub location no takoka kwata mbesa isu ko motion ni mutware ni onengana ni akana no bagati ka realize kana kindu kichale da kigitwa database ya kumana ndwa tunenga mbesa yi nimeanata nikanogeza kuthera ti unengala imbesa ni cia sufficient where the alama nengiwe really ni matete ka uteti wa ugo kutea kunenga ciana ukasike ile cio newa imbesa ciana na mwezodi katika city wele hizi ana ile cia applied ni ngili 5 niombe zile mwe na cio ciana ile mko ndonenga na kendo ni chuchu na cio ciana ile cio qualify kunewa singe betu mwenengo 3 kwa hiyo za kwenda ina impact so katika budgeting no bakabe the motion ya ma expand mbesa cia whether ni basari na ikonzidi wa yo mwenenga ne kana mwe mane ila mo kotenga kwa kundi cho chambe otonya ikawali kambunge. It is very crucial no kisomo is very important nando alame bake takani mena thina mwingi wa kana moti ya thokomi na maena kindu na kwa covid ne kwa thokie kwa tukaenda ni kisomo kika support wa muno ne kana za kwethia na mo ando nondo mai kwata mbesa ondo sino yethe wa utona kwiki. Okay. Mwewa ni kulia na mavikiana kwa makulia nondo kwanzia makanengi inywi atatu vano umwe wenyu olanyenda mwese no ni woka ndinde no ambungesu na ni kulesu no ni kula cia inywi nyonde mawiasu atatu ma MC ya mono zwa kusobya mie obande ni wambunge ni motion hivo lotonyo kuona we wakavina ukakubekebo itonyo tebya mwenende wangu kani nene diulwa kufinance kwa mabiashara ndio tinomo tina gweni kwithia tia nduo the matona kwatikana jobs although tono tabise isuni initiatives mwini ditende kwatete polo muno lakini it we say they are private businesses and especially ilasia special groups ta sia kina youth na kina na women we they need to na kufinance kwa kiwango kinene nikanoke ile ni mabiashara mwala maku mashinani nimeenda matona ku access mikopo kwa interest yinde nikanama kabikia kuitethia kuna groups being organized including sia moto lakini ndo wa quick wa mashariti mebina we say ile nimeenda kuyukija lakini mashariti moma inge kitambo mondo ese ku access imbesa we say there groups isu wane nasi ka kuyaneteliwe tena madhangu ma registration lakini hii process ni kamba samuna meitwe mubaka sinu matenasyo lakini kutoa motion kanatoa kisi itwenda tutona kuisa in a practical view ondo biashara hizi ya special groups ito no finance and especially bindani tui katika binda covid ilo kwati with it we moini andwengi makasi mawia na biashara mbingi kabikia poromoka na nkele ona ingi mekalibu kuambia kutabe wanondwa either mikopo makobi through the normal banks kana the normal circles. Yes. Alright, nendi mwendwa muzeisia ni muvya munondo kwa kwenda na watamanya na ito nindi ni wakilungu cha Ikumbi Ya Siasa mulenyani wa umundi na tuye studio tuondo munomono tuitha da tuyika umundi tu imwe kuma hotelini wa Jet Inn ni kwa kisio cha Masimba ni countini ya Makueni na umundi tuina atetela makutikibela cha MCA unyivanini munini wa ngo masumbani wa MCA dilikana kana unyivani uyoka itina wa kikuu cha ola ona MCA ndeni wa kisio kiu mheshimiwa Harris Ngoi na ola wavikie na kutiwane thayo kumana na mbanga ya lelo matukio 15 mwezi wa 3 ni mwaka o na yu kwana na meyo nonginya kipira chui kamba kusuiswa ona kutuka batale temei kautanyanya nikendo ise letu aliko nyuvanini monene matuko kenda mwi wa nyanya mwaka nusu twendete twinake esho mwewa wa chama chawe polonga binti na chama chawe pan ni wa uya twinake Daniel Musau ete na chama cha UDA na inde twinake bwana Timothy Maneno olawi yungamiti we mwene atena chama ende kuite kivila kiu ku ndino lo ninywe makudo menyu ngoma soma etina wandatika te 10-15 ende ina kutuma ngwida ndima sisi Facebook ni Mutongo TV then wa Twitter ni @Mutongo TV ke @ERASTUS KITHUKU hashtag ni Ikumbi Ya Siasa na then wa YouTube ni Mutongo TV official subscribe ende namba 20 mokuve Vaten TV ni ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano isu ni namba yotumane mukuvi ndishoka kwenyu atongwe na ni muvyano ndo wakomesya tusongeto imwe ndeni wonenanya uyu wa imwe kwa imwe nenda kukavala be bwana mwewa veke ndo nenewiye wanena na nienda
ukifikia na kuthesya mwenendi peki nduna nene ayo lwa bwana maneno ba cha mibeleki ya kiu na bedo wana kinene kingi muno yunundu wibana akeba ni ndo nene kindu kyo actually unene wa mibeleki ya kiu tinyi na nene una nene wene kibeti twinda ya muno nacho na hii video clip ni kwa tindisika na bena screen yo me play nukona mamosi ni mukumu no haila lamika kana maneno ni woye mibeleki ya project isiwe ya kiu na ni kwatia undu sukila na weche ilengi twaina interview ine ndiende kuja mheshimiwa maneno nundu ila mundu amino sakuona ndu tamutongoi yani wadi akomana na dona anenga wa nundu akwile no ikalile kibela kiu wanengi wanandu na ni kwatia on record no admit kana nando boy wanengi ni adona lakini adi NZOMO kwake na where atui kana community litona ku access kigu na whereas yesu ya keta mundu chundu na yuwe there pio na makuli nundu andu nena anamo mena dina nundu mekulia okulia imwe keka mheshimiwa maneno nda MCA nuitha akwatie dona itono munenga ndo mwito mwene personal no ne kwatia anengetwa on behalf of the community na dona ila siuka tutaria ku ya unenga a donation yunenga in the capacity of position ila wikalile katika community na ndio na kana ni peda pe kitumio na kiba kimwe cha kui benefit wata mundu na uyasi ya indi yu ndo na inongelile sola siya kwa mwene nicho kitumi tatona kunenga mtu ikiwu I think hii discussion ya ili lakini ulona ameputi the record very straight ni mwaitu mkumu no na lakini kwa na kuya ili uwelesya exactly bwana maneno kaunako ndeto hizo ni siawo asiai nesi mundu aka siasa nembia ne wenda kumana kyo kwe kiwata utinambia kanoka nengo information no mundu mweta supporter no tumia information nai MCA sia Kibwezi West ebinda ya Musimba sia itandatu wakikombolio north wakikombolio south wa Ngumo wa Makendo wa Ngoma Somba na wa Emale Molala mailiu nitwethiwe na by election ya kibela cha ujumbe between the late Kalembe Ndile na Musimba na andu mangu nitwa support ye Musimba muno abeta kibela na abeta kibela on his own Musimba anenga MCA ndoboi na kindu kita Musimba investment we mwene na tunenga atu ya the first boho winza kwa kuwe mwene na ma MCA alangi monde mendo boy kwa kila mundu ne wenzie kwa hata kwake musika kwake musi itai strictly kana kila mundu ne waile ne kwenza ndoboi kwake na nundu nyene kaundu kakwa nili ine ndiye kwenda kurea muno nenza ndoboi kwakwa na amekuneka na amekuneka alimu amwe mama Somba secondary mwaka mambe ya nundu wa Makendo anengetwa Mwanza wa Ngumo anengetwe around nethandatu we mali anengetwe itano wa Ngalikwe ya Kikumbolio North anengetwe nethandatu indi nyina anengetwe 17 nundu wa kula ile sia anenkonetwa ba na MCA isu ni CNC na seikwipo na Musimba ni wa inspector ya manaka na sia giwe and they paid all of them na yisi Ngoma Somba ila yakwa nenzie na akuneka anakuneka ila taendie nono twaenda kwa mane hotel weta wa heka report si ndondo ciekiwe nikana uno Musimba nde muandika aisietwa au nenga ta MCA ni wa mana balekwe na whether they less than 2 cubic as ya ndeiba anicho kutumi kambuni ila ya nengetwe linze indobo niyo the na geologist ula wa ile nikeka hydrogeologist ula wa ile nekwenza nikana we ikaema kwetha ina keguo wa yundo na question ngwebwa na yu kula kwenda andu muno ila ya kwa na kuneka na makwike ya sola na andu mama Somba mambe ati alimu mambokea tioba
mambia so ndobo yino no nenge to twenda au twenzie ama zo mbe ndobo lakini tikwadio oseni wake guote kaikweta kiuna matongi tikegya mwetu kila mwetu kiuchanja gyadana na mewiyete ina na manenga na ina menzi ndobo ya mita maana ele na 40 kodinde na ila siakwa isola ni sibuo bisi na matoya na meke na musimba mbea misegizyo neki mwe nomo no kama nagala chatuma ni kuya wenza kwako na otekea inde omasu onatembunge ne mawaka na siendo makatwika ne mate inde kwakwa nineka lile mobaka nesa kuma MCA na 2019 niwe na ye sola ne kesu yakwa na yine ke ne ke akabombo kanini wewe ne kwata around between liters tangili kenda to 10 o etangi yoyeba na ukiwa bala na umise chete ko ni insufficient ke kana na bina ndo na kwekea na niwe sile na umi yule ta kama na mwaiwa embe ate no siendo po yafa mwaiwa ile ta ama nyo one good thing sendo bo yisenza watu ona bukwa mwaiwa musyoku asamanda the meters nenenzite mwe obu no nenzie mwe ba konde twesisi obongo ndacho sisi obe squared musyo bongo na mwe mwaiwa na miati wala mpenza mose madima kakili primary school no nenenzite mwe na media musimba ndo wakendukia ta vandalism nona atwiki nisi ngawa monokula ile itakokoma na si atwika kana media madhaiti sio na school na o chamani ando ma musimba moka na ma dhazesi ndo sio na isio mama enda okua lakini wewe benzo kito icho man isio mama no mati ba no akili ata kama na yino baka ngamotabia o monde no ta kama ya Mutongo TV mwaiwa MCA sia ibinde ya no ndo mwa wewe yetekebela ukajuka ne wane ana siasa no by election no nenga wangali nani ukanewa ngali ni mwana siasa wale ni yume nenga na skulu gwaziana ona wala loka wale ni kwa sangali sio to me the discussion to mbaka nenda mwache katika cheni chake okay no mwache yes unakaa male na wala ndo sio nela yake na yule yakwa ni yokweti kebela yasi maneno anengetwe ekangutabye nundo ambara masano kwamba oba nini maneno ne kwa tena wale zeneza moyo wako anataka mwana ziada say out of the many words ila maneno wanena na kwacho kinomwe asia anengwe ndo bwindi kwiri ando mangu masumba wone makuniye Dr. Musimba kwa wingi yes ando mangu sawa you no fani nundo nitakosa ando mangu ukadiuka madhosia ukakwata kindu cha kunyo kwa mwene kura yake ya imwe ando kama kunie kura nguma inyo my over 7,000 voters ma kunia Musimba kura hewa moyo yuna ke wa amua ku take advantage yes and kwache kitu tofauti inatumita abuse of public office okay just a minute no I get very emotional I'm an example I also got a donation ya kuinza silanga hadi ona kuinza musi kwakwa na try to the nearest community bali yenza na ya access kibu ambie kunene yolwa kunda atona ku provide solution yolwa tenola munene na niwo wetie wakibu sawa enena yolwa kwazekana pena boss mbinge muno ile ipyungukite bali katika area yake and I think it means Masumba subward as a leader edapena congestion ya bohos within your area what is the honorable thing you should do ni distribute kwa ndo alangi makakwata bola kitu nombe ya kwasia ino ya kuni ya kuchondo and for your information none kwasia my MCS thandatu alangi maindi ye kwinza kundu convenient na manenga i community kigu ichi yake agnida send kinyacho it's on record this is bad and we must put it the way it is discussion is not kana it's not a behavior ya kwida mundu ekingi kana he corrupt aya moyo wako kwati yabo na moyambo kwati yabo tongoi na indi discussion yesu nuko discuss makaone kwa jana ndio tuna masaa mengi dasi wakani ndandi ambia na musao na no sioni wewe kizana nesa ko wenda museisia ni imwe kwa imwe ku hotel ni waje hin ni ba Masimba county ni ya Makueni twe nalama kwitikivela cha MCA modern yango Masumba twende na konena nya kwisela ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano ni namba utumani mokuve na find vi then wa Facebook ni Mutongo TV then wa Twitter ni @Mutongo TV ke ERASTUS KITHUKU na YouTube ni Mutongo TV official namba kuthi uthiomo ni omukuve ndokathi basa vautu atila ni vatu kuendea kunena ni wa imwe kwa imwe twemwe nende wangu Masumba tongo ima kumeva we watisha na amethukisia we onata kula ya kujeva matuko 14
uyu wa Ikumbi na ndio likanyakana tuye kona kula tuko na ina mogo nondo kula ikaveta na tukatiwa na tukavoya na amonyo kwau ene ndema ngoma somba tweyo thio muone ne ndo mutatekana mwithiwe mwi oyo muno mwi kona kula na maundu manduthi mwikavikiana kumetikila ndeni wa nyuvani usimonini nondo akamba netwisikie kwa mogo kuto ambo matukani ni nziogelete itina wa ivinda eteyasa musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Uni uvomu sio kuma Best Apps Clinic unguwa Dr. Sweet Peter City Boy. Uiti na ndawasi ya Dr. Sweet Peter City Boy tiyo kimi wa mete kitumbo ni process yisile moko ni maataalamu ma science. Na kine chokitumi Dr. Sweet Peter City Boy utangasi wengi kwithu watongo isi uiti ni wandawasi ya mete va Kenya na East Africa. Nundua uiti wake mwikiku na affordable. Dr. Sweet Peter ni wenda kitali museo na ndakitali mwithianu na welewa maslai ma kila mundu. Na atongo eche ni kwithia wenu kuita na mundu wakabo. We uthenetwe ni wauta mutamboko, sukali, mbio, stroke, ulcers, fibroids, ona kanza, ndukaende kuthina. Numbers yake ni 0705 374 562 kana 0707 278 326. Ala Dr. Sweet Peter City Boy uitete oyu medhayo. Kampuni waye iye wa Meru Highlands Dairy ni wotongo etoka usovyo waye iye ilese ovyo va Kenya. Nitusova siya iye muthemba wa lisha fresh na ilanesi ovyo kwa musi waku uonthe na ingi tuna mazpoa iletonye kuikalami itatu itathuka na notho we lisha fresh kana mazpoa ndukani yonthe ileve kuvinaku na ingi no kwata iye yitu kwisila wholesalers na distributors maitu va Kenya yonthe. Kwa mavombe yange nena ni naitu kwisila nambani ya simu noti mwonza ina na noti ile ina itatu na imwe kana ututumia email kwisila info@meruhighlands.co.ke. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Penta mabati asovyo mama vati mama chukua oitu na visi mo Penta Business Center varu iru lelo ni waru iru Committee Road wenda kudhoa mavati mako kita dhoki ya mavisi maitu kuthengene na givetu loja Shell nitunga ito toko miwitu kuthenikia mavata mako nosa kwa mavati yalo kwenda kwa dhoa museo atalamu maitu ne matila mavati ya wakieni ya undu kwenda uwaswane kukita soani ya Penta mabati vaa Penta tuna usongio wako kita musi estate na kundu kwa vyasala nitunanga na warranty ya miaka 15 ndevisi tunenzio kunenga mwenye wako ipa deposit ya nusu noye vilengi wa kwata mavati mtoto yaka soma maitu mavati kwa Kenya yote nyumba ni mabati mabati ni Penta. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Rafiki Habo Clinic ni kunenga usungio wa maota, typhoid, ndetema, amiba, mbio, malenyu, mutambuko, kisukali, itausianda, fibroids, kulea kusia, kukosa vinyo wa kiume, na ingi maingi.
wakwambilile twithia wa Masako Complex Inn vakuve na Mulais Masaa mwingi Kasina Plaza Chomazon Hotel ngolova ya Mbee na Kibwezi vakuve na sivitali wa Chula wakeli nunguni itina wa nunguni AICDCC shop Tawa Silent kuthengene na Posta na Kithioko Highway Hotel wakatatu matuki Nani House kuthengene na Brilliant Supermarket matitiku kwa Steve Kinguti Butchery na Kavisuni kwa Chapa Chapu wakana Kitwistere Hotel Kalundu kung'ethanisia na Lake Oil Emali Bus Park nduka namba 31 na Ikanga itina wa Comeback Hotel wakatano wote katika tuwa Cecil Hotel na Tazama Agrovet Tala Maria Greenhouse fakuvi na Eastmart Supermarket na kasi kia kung'ethanisia na Salvation Army Wadham dhatu ilovi mulolongo katika tuwa Sidian Bank na 3Ds Hotel Kambu itina wa Kanzi Supermarket na mbitine kwa Frango Mudhui kwa mauvombe angetukunesimu kusela noti mwonza imwanoti kenda noti nyanya kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti Naindi mwendo musei sende na udhocha ingithini wa kilungu cha Ikumbi ya Siasa muthanyani wa umuthi wa chumwa wa matuku atatu mwini wa 10 mwaka wa 2021 imwe kwa imwe kuma hotelini wa Jet Inn ni va Masimba ni countini ya Makueni kilelo cha kuma imwe kwa imwe masaa kunuke vano ni na timu yakwa yonthe ni yulu wa unenania wa imwe kwa imwe na atetela makwite kivela cha MCA theni wa nyumbani monini Vayangu Masomba ni matuki 14 mwai uyu wa 10 ni vova kwitha na unyuvani monini kou na kuya noviki na kwitha uikulia ikulio kana ukete woni waku kwesela ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano namba utumani mukuve na vainde vindene wa Facebook ni Motongo TV ndene wa Twitter ni @Motongo TV KE @ERASTUS KITHUKU na indi vaya ndene wa YouTube ni Motongo TV official na yu na namba usiokethia kwa nienda namba usoma motumani eli atatu nondo mautumani mutumite kwa wingi mwana ne muvea wana ne mosoma waku nondekea nondo ni maingi kama nasta salama mosao tosha Moli Ben vangu Masomba wadi twese UDA ni metambo ni ERASTUS no ulaka mwana Steve niyo vanga la South B ni muvea muno endi uno eto Albanas wambua wiper kutu ya se chambo wiper kutu ya se chambo ki kwanza neta kikwacho okay esho mwai watosha Augustus Kate mwai wa Motomani Malikangi nyama kila mwai watosha Aaron Kelly Dennis Kitili asendi kuona undu maneno utonya kwa asia ai nondo twakoniene sa mosimba vita ainikenda atake advantage mwai wa ane na nesa na mwai wa tosha oswetwa Dennis Katili na kiongea yasia watu wa Wiper mkona shinda gani instead of giving out manifestos you are busy fighting chambo as if is your development ekaumana nevili kitonyi tafadhali ukaleta umana na woma ndiye soma otumani wa kuyenge Joyman Mosilo Mr. ERASTUS kindly tell those leaders to debate honorably and calmly hii siasa haitaki makasiriko. I fear that emotions by leaders may spill over to supporters and cause chaos during campaigns or an election day. Let aspirants lead by example. Hakuna asira tuete kura ombovo. Ni kwa tena mavikiana kwa tumani osu. Nayo sivitali ya kadhasyo ni ya akiwe inde kuindawa ola ukasa kuwa asisi vau nondo enendi medina ni mono kuthi makendo na sivitali wevo mwake na stima osuwa kadhasyo no post siekewe ndwaisa kwa kana na indi kanisa memotomani meanata motomani bai maingi mono kanisa memotomani atatu Wiper all the way eto Asami Mutinda ngiani utumani wa keli Nicodemus Ndambuki bottom up tosha ni Nicodemus Ndambuki engale kwa mulavu olawa stima kuma kikesa kasoni na indi wa muthia asia kazi bila wizi Josephat Mwendwa indi nina mutho cha ingi ndeni wa unena nyawa imwe kwa imwe tondo na thite musese ni kanandi siokethia nienda bwana Musau nondo no we wa killing sekiucha ndopo na nikieto nena nya movie muno kiuna kuenenea ata yulo wake
nikenda tusonge ambe ndeto isu cia ndoboi ni nene twa muno bakwito ngoma somba na clip chini na choni cha mwitu sio na nena yolo wa ndoboi chake betikiu ene na choni na nene uona onena ni yolo na nena uane mheshimiwa maneno na mheshimiwa mwewa kila kibo indeto siebo kisione in fact mheshimiwa maneno angemeasia sola ila sia mwangene nisio 90 woza weke kwaku makaja sola sia ikakili nisio 90 wata wa pombo tindela ningesio neno kisione tatu ana siasa tukoma na ndio neno bage sione no sione wireless ya ndo bekiwe kilangu kulia honorable mando ndo twana kumalu chanza pa igwethe olame kwa sema tio kwata kiwo no matetheka chinyo jo twana kweka nondo tunenga wasiendo nengai nikana rudethia andu alange kuwa no ngai no tethia musimba wa kwata bau o through kwetha ni twasindie mando ndo kumalu chopa ibunzane kana olame within the area makwata kiwo kwetha no sio kalangwa na kwaze ngasia siasa tuikasikia ngone tuikie siasa baamabu chama gavana wa wasinigishu wa ICA Jackson Mandago ya nondo siasa ino sio beta nondo mheshimiwa maneno ni ngwendo utabia muno ni nonie anda mume kwa support ta mheshimiwa Mwangi wa Mutuse niwe ndia overboard all kana kebela kini changu na posta ya mheshimiwa maneno waandikite nguvu ndiko nondo bandu babika mheshimiwa Mwangi wa Mutuse na kwata mundu ando neiti ole udethesi andu wethi anokuwa wona wende umukwete andu ko nondo goini yito tondo neni ombene wazi ola wakwata kindu right andu maido ma benefit ai ko kinene na inondo watete no mundu na tiusio na whether we seriously enda kibela jojumbe nemu anene ndeta sibu hata sina mugo ite kuingia nisiana siasa hii after matuko 14 to remain kangu tabike ndekemo maneno na mayo nguye rayo idio ndo tunaendo tunaendo idio ndo rarato no yumo yendo oyo idio na kwa zidera mine tunaendo ya kwedi ai tunazia ndo kuna siasa ndo akometo asiate siasa hii tukatana na medo tudio siasa mbola na okwana nondo wasisi ya kulingana nondo wona tona nyoni wakatekati na ni wakatekati ni wona mejo makumo no nyongo siya ko yona kana ninje peacemaker wangu kunye ni kwati ano mangu magana ngo gebela ge ni gwanezi wa mama ko mele uni muguwa no ni muinawa na nyanga masovya nondo bala nona mabika nondo nona mejo makumo mono kebela ndigyo maomisi mekela nos all right na tukevano na veke ndo cha bata muno kwa mwene na nditikila masaa maithela tutakinene na ntiambia na maneno nikenda ni thibata be moiwa na twemina na esho musao sorry kindu cha ukwati na ni kindu muno amwika nimakwenda kuonwa nzia amwitu niwa mwene amwika muno neza wa mwengu tu mvunita cha amwitu na uameno kuwiyo lo muno andu asu nimakwenda kindu na bintu kitu au kwati economy Kenya ni thogete muno na mutongo kila mwene ndeno siasa mutongo ya kasia with the MC with the MP mutongo kwa mwene ndetha ese mutongo ya mutongo na nona mutongo ni enda maendeleo maneno ni chao ukwika kana uvanie kwika kukilia ukwati wa enende mango masomba nisiri tatu tunane nai obumbene ila tokwale asia mono tukalika maundone makwikana na wesisia kila kinenga netwe na wesisia ebinda nemetuke muno wesome yote wa syllabus akango ko obaini na obawe ne bela yetu aonana onando mibia kwa dokanywa NGO sindo sia modembozo weza ithia nondo withitwa wotongo ini no withi we no anyanya meona mashirika fulani matonyo kutethesi wa bandu Kisioke, for example, Kisioke cha ngo masomba nondo i system ni siasa yao wanakuwa kwa shirika nondo bango be mashirika mewa babe German Agro Action babe African Sandam babe World Vision pe Red Cross sio bango lakini ila sio ilika sio kaike fit katika system ya county government
asia fiti katika system ya county government ona World Bank yobo ona juke watu wa okeke watu wa cha chumeta wa cha no toresh kinenge to 70 million ni World Bank lakini madhukuma in collaboration with the county government ni kinondo wekwa katika county government na mauma maenda office ni wa county government makadhiwe fit katika a department ila ikenu na relevant kwa you tukasha ni tukwenda kuongela ukwati na mono ila tukwasya kuongela kanyina twasya youth tiasya youth ni wewe tuona masobesya ona kona umea makona mobile moma maasya tunenge uniform tunenge mobile na ndo azwire yawe minimo te kuna asya nondo ngo ne mbadime na mbose nitona matu akwa mbose ne na matwikiria mai otikacha ne yawe yo mayenda mobile okay ni kanaweza kuiria ila me odikondo mobile ne titona kwasya kubikabau ni matona kuiria kindu cho maketwa bala me kwenda lakini mai kumbeki kwa anasiasa ni kana mama twa ni kana nao mai kakala mai tumona okay so ni asia kwa rindela yobo yes keka ni tam wa kamili umete mwaka wako sakwana akobika mweso wako sakwana you know tana kusolve ibindani bracket ya undo tana kwekana lakini square or you limited no a budget budget ni naso betwe na zindu mwete tona nena yikatika budget ato ifikira ni tona kwetha si tona kwetha si bosi autedia andu lakini wathi katika bracket ya budget whether zindu si yebo aya nikwate no amina keu mwiwa ukwati wa enende mango masomba uyokilia takethani makaunenga lingelia wako matongwesi kwebinda solutions ni kuma kundu kweli pe kila county government itona kwiko kuwasaidia kidogo na pe appeal tuno make kwa national government otondo kuiwa o viongozi situ ila si katika serikali nene mai appeal county government yo maundu tona kwika katika category kimwe for example area na kunima biashara nikana wethe ukwati woni wetha utona kwitha tona kukilanga hii county government chambe ne yambito binea akunima biashara na koti mwingi kwa ni ukuli wako wa county government isi nondo tuokie covid yoka wethe ya kuona concessions ya kuisi ondo akunima biashara matona hotel lakini tuwe bikabando whether no shedile alikaponi kana we are back to the business as usual lakini adoma biashara nimekuya kana court especially nondo katika county government wiyolo ukawalangwa no kwitha mundu atona hotel na silingi mubuko wa kutedia mapata alama yake pia groups ila ingi tuitana sio kuya musi ila kwitha kwima uya ma county ndo no kunyo kenya groups sisi jana mauya mama wako kana matona kuitethesia nimera matono konzidi wa makane wa mawira su nikana imbeso okethia sadika mebukone kwa na kwanza yesu isaidia aida kwa muda no kana kwa ochuma mundu ni wetha atona kwikwatia kindu chake kitona kwikwatia ingine silobala the national leaders mekwase kana twice ya koti mwena especially ila siongela to katika mauta si yolo monobio kwa makaisa makaolanga kotilas it was our petroleum products with there at least mundu ni watira na mbesa mubukone kwake itona utona kuiteria bwana musawa ndio anakwati nanda kwa ya legislation ile isobe to sia county government ni sita kwenda otethesia andu maitu makone biashara one umonde andu maitu na maima muno kumbuseni na department ya agriculture ni ele kwa yosi that initiative itethesia andu maitu mamanenge aka soft loan whether nitaba like in Makasa tuna shallow well 128 sio need ya kutetha iko na sola ni county government as a soft loan na maizo kama tethesia eni na ndawa na mbeo nikana withie mundu afeste mama mandya market ni matunga with the matethesia andu makone biashara nundu mundu tutumia tutuma tutu akona kiwo na mauta ni very expensive nowadays ko with the mundu usu kabaita kala kukwate kanini kanene majeme chakele
anda ala meka ban beka oyungu ngutu na dere government ya magone ele gwithia itethesi andu na soft loan ikasomethia andu vo wa ng'ombe cia thia ikakwa kio kivanda ikakuya ng'ombe na then itu mande market ya ikautila mbola nikana tutethesie uchumi ukile ila tuometa bottom up ne tunandie utethesie wendete na kwati umunenge nzia ya kukwata na nduka ndo munemana wa mutethesie kata soft loan no amumandia soko nikana ndasindu ambie kwevenge amina kweva isioso inengonge nikana withie kila mundu no kwithiti chakeli no get either na tethesia no boda boda to do business ndio tethesia BDC tu ni kwa kulia lakini anasiasa maligelela ato sinda na mama maligelela wethe mewa bezi munenge ni kwewa ane na no ndio siasa tuina an option ekakumanenge imbesa mekondo mekwenda lakini pata wito munene unai ikundisi akwatana tumanenge mbesa mekate po bangi ukethia mundu mwaito na asiti wani visi no akobe mbesa na visi na ativa mbola kila kikundine ze kwethia pai mundu kwa sambeza chakele ni tunatethesia atoko mangai mena sako yo nikana withie mutoko mangai akwatana thina mundu mutoko mangai no mundu tagu akwatana thina wa visi no kukoba bandu okoba mundu wa kanisa asili kweva akoza kwa kanisa ne ndemba yole kana kilumuja komi ko twa masobe sianzi yesu ko county government ino yito twa meya ondo maneno ane twa lo so byo kethia whether department ya agriculture and livestock ni ku direct palaba mwenende imutethesie okile nikana tu oyiba tu mama nana ba makasa kwesilaba bukane galga mazami ando mamira manana muno lakini county government iliwa andoni kwa success nondo ndisobezi andu balabala oyuba magaza oyu bai mundu ndikala kwa matoas bua nondo ilelo kwa gwe iteseleka ko na dawe na kendo kibau gwe tetheka ko ni kula county government atwa ligapo ni to kwa that issue itethesa mimaito na alame na idima alame ozina inshallah well na itiko sola nondo sola ni cheap na ida soft loan nondo leto kwa jana menengwa mana ne mekwa siom kile lozo kwa ne sijara tu bakuve na yo niyo ebetukite nukezoza ni mwakwadi hata ende ya bwana mazao kuja ni asia katika government ya magwani department ya agriculture itatokoma ndilo koma nondo nditera chaini na yele kwele itemela bani ikama mande mbeula ya ilite ikamaetea na madia ndikana wiyo diwa waketha wambiyota niyo tukaambia tilambeza situ witha twatethia kila mundu akona biashara lakini oyu witha mbeula nzio ya nana ya kwemae komwe is 100,000 witha mundu la wandi ndapo 100,000 okay lakini kaunti government kalikilele kakweta mbeusu na ndio tethia ni inshallah wele ikwikia kithima ikwikia sola na pombo yuaima waketha nundu ni chipa kwema uketha ile isi kweva na witha tuogelia andu ala mendi ketha no kwati no ile siange waya ukwati bwana maneno ndiuka kwako na nikenda woko twie kwa ni mwape tukithwa ni IBC banena kinene muno yulo wa maneno na basongwa wathindini wa IBC twabio no we motethaka wathindini wa high court nginya court wa yuloesa kwasia maneno avikie na kwitha ivitu kitene nyao ni IBC na oyuwe mvitukithe tuonena na kwi NND ni kwethiwe na nzeke mbingi na ngeo mbingi te kueleka ni kitumi kiva maneno wethiwe ate okilewa na eshi omwe wano kileiwe Daniel Musau na keno ni wethi wa vitukithe ni IBC ni kenda nondo kwa niaba ya NND na wiva na ni wethiwe wetula mutimo no chama cha Wiper nondo kwa senator be maundu maekikie ni chao chekikie wesa wabika wesa ithia ni mwakusa kusa ni unginya high court ne asia nono ndimwani ila tunaambia kwa apply kendo kena na independent nondo na 2017 na apply tena independent na ila na apply ofisi wa registrar of political parties katika simbo ila wanaingia a small letter T for Timothy na ila tunesie kwethe na by election ya Ngoma Somba equivalently na ndio kwa registrar of political parties just within time
anathi kwa registrar of political parties ni maandie mambia no by election weka or the same na ndie na kala na sobia the symbols na sobia symbol na application na application mo kama makakuwa metha ni sawa na metha ni sawa mambia hii ndi katika department ya accounts ni dinebe anaiba na mei the deadline is tomorrow tunaenda na kibetikila cha registrar na mei njena na appointment Kenyatta National Hospital the following day on 4th na twathi kwa kibeti itu yakalande na chona cheta mundu wetu wa Brian metikila kana nimeondwa ya symbol ya mambo nimekuwa approve na maendo ya ba kwa ABC na ile ni kwa sawa ngetwa ya lakini nune na monitor document ya Kenyatta National Hospital ya clinic naenda na naandikiwe 4th yumambia nimeondwa ya ila na siokie noka field no Kenyatta National Hospital ila nokie Brian no ambandikiye message actually niyo imwe na ndethisi no ambandikiye na ambia no toiye kwa ABC na atwa kwa ABC yu yabika kwa ABC atwika kana itaathiulika katika faili ya symbol nikanenga zetwe is small letter t ya ndiye yekwa katika faili ya political parties tango apply ya chama chakwa pandu ba symbol uthe na womilelebu ya kwa jamaa tuko ma kongazete wa na tukane kongazete wa yethiwa isi faili ndikiro katika symbol yethikiro katika political party na maana kwa mwenda department okay kuuva ye mondo siasa cialikavu siasa cialikilo nye yundesi ni relaxated ni makendo for clearance na mbia kuiwa wase wakana maneno nduketha ko kindoni anya weda ndio mana nondo ningi kendo nekete na lana siothi makendo on 25th na ina ya wa pemba ndikiye balwa wa maneno reason yes wa nyotuma atakelewa ni candidate na ndese wandiki wa ni wiper mama wandiki balwa kana ni mama ndikite wiper no yaandikie the returning officer na maka copy balwa kwa chairman wa ABC wiper na yule na ndiye na thia wiper ni mbandikiye whether ndio mana nyendia bakone ubalwa lakini whether membe will not clear you because you are simple dine ngazete yina akwana nani manani yo ngazete wa niki ila na ndiye ne thilobi ngamana niki ndine ngazete wa thilobi naona mutandaoni balwa ni andikiwe ni wiper yina ambosi yokaingi na yokudia returning officer yuwe returning officer utono sabe wane chama tio sindana na cho ata kina candidate kika kuwete abalwa on my clearance kika chaite ndikakelewa that was my biggest problem with the wife na yule undu woki watu kana maneno ndana akelewa ina bangie ni taje ekoani yako katika dispute resolution committee katika IBC ila naandie katika ka IBC nevi ekoani na thiba labda kalawandi na wakili utanyamu tile na upo kama wakili ma RPP na mwai wa oka na oka na wakili wa chao wa wiper yumo kama ma dina kwa kunena na ula in charge of legal eta Salome katika IBC yumo mwanenda ma enjoy niwe ekoani ne yakwa ta interested party na we maiwa netio sinda ila tipatu ikiu Salome ameati nditona kumu dismiss lakini ngote kila nita be chairman tuolika katika chamber kana ni mwate your case ni kanati mane mwenda kwa enjoy ni wa ata na nitu yakanina nake maiwa na tu yakana na wakili wa already na watu wasio bingu wa utilike katika panel introduction ya kwani yu yakwa ni baatiwe kana maiwa na the lawyer wa wipe makuja indi mai lesi ni kimekwa na mai njenyo na maazia ni moa mambo kule ni moa kibeti lawyer cha tebanya na cha kuja kienda niki cha se chomi interested party on my clearance ena mai na ke mai wa kule we be a candidate kule ni wa candidate kule so you are the candidate for wiper azedi
akodwe na you kekani munenda mo in this case you should have done it ne masami anata before ikon taenda kwenda niona ingeweza enda asa mutilation from that masa yes from that we chairman wa IBC no ameye ndeitekela man genuine to that case na either nimekuma lokaka na menda mekale lakini ma participate okay kwa woni wagunekana chama cha bane cho theni sendeni wa kilenge sekiu you na buti kile chako sesanya nondo waipa whether ni take nayo then a candidate na kwa nyongamire ni independent ndizendo yandaye they interested on my matter anikiwe maiwa ta candidate wa waipa why interested na undo ndaile ni okelewa kwate yabo maiwa oselela bu you see kila nisinika now when the other time here for clearance kwa IBC kila mundu ni wethiwe ena issues tofauti ne yani okula kwa kumathagula ida low switch nesa and maybe musao na maneno hapa kwa moyo wa ina na dinarekebisha kula ne itwe Queen Heras anatungia ibindela endeka andwalama monga meao sakwani meta wa IBC na nditola yambe ni independent in that entity yuko allegation ya maneno ya kwasekana nitwethiwe kana chama cha Wiper ni kile na interference ni siniasia kibila kicha MCA no kikwenda mundu very serious na kwenda kuthukuma ANND na timelines ila inenganitwe aile sione sawa mwene asia pe bandu wailito twa saimbo matukwana naye motwa akoma olo andana asia akoma maybe something like that yana kwa zenga hospitali right yes yes or lapse or whatever either lapse or an error sawa you ni ajabu ila wewe wa mwene wewe na lapse ya kuwa mwene wimanda undu tona kuiconvert ikapia ta interference by another person. I met the timelines and didn't complain on anyone on clearance yake. Nuna pasuye process ila yake ya kuget clearance na ni kwa tichuno chicha ile tenundu tukala watu ambao discuss maundu ma IBC kana maundu ma court tribunal kato mine kiu that is beyond me yes alright maneno ndizebe balogo wanakuona ukaenda na nyasimuni ende Wiper wandigiwa maneno ndikagelewe na Wiper yaiti ndikagelewe haya ngeweza nenda tambo mi whatever ini bwana msaundi wa waku ongeweno ya maundu ma chama cha UDA watu sisi ya chama cha UDA muona yumwe na maso meanu magulika ndini wa ilembete okamba na kutise chama cha Wiper nundu chama cha Wiper kithito bo rondo ne winyo ndeba amwenena makomani apate leader chao sindo cha muthembozu indio iwe ndini wa UDA wazize na nuki gwetekebela wina maso makuthingithia ilembete okamba chama kithito cha Wiper andu mangu masomba ward no imuno in fact and make west ni moyo muno niyo dimu musimboza kwito malaili independent ke changu masomba ward andu ni mezikela meosakwa na andu mangu mesija sera sia mundu na mesisia kana connected mundu andu mangu ni mesimila ndatu na then we connected ndu we meka so andu ameba nioi tusi bangu tiketese bangu andu na chanuku idere baguna mbaza road ne WSG repetite ayina rodia ndio chanuku inondo wazi andu mangu na ayina azia peka samuka muka sima meko azia nene basia mazia masako mazeketese nichongwa ndama ko difamia kana kila mana atumie kitese teacher metumia aba kitese there was a problem ya ngabana no wangamizia mundu na UDA ndongamia mundu agreement itai maungamia mundu so UDA ya withdraw ya candidate yayo nundu ngabana ni wangamia chao nundu munini wa muzume na ngabana manengete ndaya kuma titikela ma compete pandu pamwe
na ukidimwe wa mheshimiwa manena aje abangio kama independent nondo ndi atwazi atu yaneza kana ayakwatela governor kwatela yes lakini ndio ndo pia wewe tukisema governor ndemo the normal unaanza kana chama cha UDA kikasakoa he has been going around na ndemo the normal naaje chama cha candidate wa UDA na kekata takasakoa nunde na issue na chama chu nundu sera ya chama chu ndio si mheshimiwa governor asai kila nomba chao kalila na ke monini wa mozumbe wako ni party tetesia kila nomba kalila na wenga ligweya bottom up manzi ati kila mundu wende na kia benefit. Okay. So I'm sure ni opener. Okay. Ya ukambani this round. Ni mwanzo ongea kulia kwa nesa. Ndambiru kwa bana bwana mwewe nenda ukibana bya bwana maneno. Utumani naona bana wa mundu kwitwa enjoyment. Kulia we ase kwa woni wake asisia na neno na utumani kauta. Maneno ni project ya UDA. UDA? Yes. Na ndumende na kulia, ya nduma kulia. Yes. Ati nye ilana twekie nengwecha kevera. Nitwa nenie na party leader on our wipe. Na nitwa kama na mwai wa otu kaneno bawa. Nataka kama nie on Anders na nitwa kama nie even away. Na ilatwa nenie na choose ye kalandiri na wipe. Ine senesa na atabisia mwewe. Na mwati suya ukacha kila ngukia kuungama na wipe. Ona team mana outa mwayo indi andwala mekwa kwitikebela meite na mayo ko mina mebwa kebwana mabwa kebwana weza kwithia kebwana na wajiba enda ubingo ya mwa nulo kebwana no ngabana na yuwe muto ano weda otena thina lakini nulo ono yuko bikaba undo yu ewa ipa ya mbetheti kebwana yu mwayo by choice kana adikola ko kebwana nulo azindule siende nulo andwala meombo Daniel Kitonga manzo undo wewe kikosi cha waiba chali bangu ndiko kwetwa bwake bwana ni na mweke na tandoko mera na ke bwana kananga mananeza bwana adibo agere akonzi wegero yanako yani utaubingwa niki nondo ahane anasiasa Magweni is a political institution. County government ya Magweni is a political institution. Okay bwana si ndilo sio ndesi adoko macha adoko mamono on nisienda loyalty na hiyo ikeza hiyo binda monoka kabinda ka na Bruce zile kwa wana kupata yu wiper yetekebela na undo kumulija na undo yu impasete nye na akwa ta tona malile on tai na kambuni namo ugera ni nomba ndana tikayanga lakini nye na mya undo nesa kana lastly wa mwa ona kutishi wa kungwe wa aina ndikane wa committee ona kutenga on na ndikane wa committee wera ningosa kwa lakini nayo ando wane wa committee no we wa mosala ugege ngusuni kila kikwenda ka ba ona kabalanga leo dipo lakini isi ndilo ikwekwa iyekwa ando mango tekanaweza kwethia tenga 2022 ni relevant ndikadi na ngusiete kendo na mwandu manona zindu cia mheshimiwa wangu itekwa ndeka ona system ira oisu akata ana siasa unongenda tuneno ugo akisindu yuti unena onake ungaba na lawasi as about manena aisi ni amba kwa public participation na ya public participation ya ametwa oko memine pandu betwa yekebumbu na asia ila popular ni manena na yunake bekwenda kwase onano kunena onano kwase ndio support wiper ndio support UDA nondo UDA eno na yone asiokie yambeta na yambeta ila yambetie na ndie ta temina ndatika nini na abadi nondo ne ya uma mabiki amazao ila na lesile bulo bulo ndara nyeke buo andara nyeke ane manyuza una pe ya ndo achi maisi mundu onate wa bane eno o enda ileng. Okay, na yuko bigarau yuna obo wa UDA kamina ne ana gwa ko ti project ya UDA no ne wasongea nige UDA ndi na candidate to na yellow na abewe bwana mwe ndiuka kwa kwisongela ovu ni enda usongie kino cha be onanya nyato nene wende no kuombea siasa chuma kina abetie wona watero sisi UDA ni threat kana ni moisio kwa chama chenye cha wepo kamba wewe ongea kilo kwenda respond absolutely by moisio wewe lakini enda kwa respond issue ya maneno nondo azini waendie kwa UDA. I think kila tukweto witness pan ni confusion mundo mara asia haikuwa wiper au kwa wiper hadi kwa UDA au kwa UDA the independent na tutenda yolo akabinda kanini muno ka kuma mheshimiwa ngui twana yutwi anondo twi wanyo yolo leadership notongo
kweli no takainduke kuona ni a confused kind of leadership ila anuma nguma tuanza kurisk makakwata through mheshimiwa maneno nondo kiongozi umunde alete kwithia alama ambundi yambe mewina tangaza kana nita ndije kura na chama cha Wiper na nenda niyo consistent ana kiange madimoga na twasinda na naendea kwitha ni wa Wiper nondo wa mina kwasia we run under particular line waito kwenda na line usimu mpaka mwiso na wewe saidia ni wewe utaona kuiki kana ni kwacha nota jo tumewonia na no quote example ya even last time kani ile na mshowe ni wa kola hadi kameme ni atangaza yeye no sio kienge you know confusion is not wende na kuona ndo mangu through mheshimiwa maneno na itu muishi nesa ndio natabe kindu kingi kitoma kwatikana kisio katipo tongo Yesu wangu jananduka about kanano kuna chama cha waambie NZOMO wani waambia timu hizo na wakela yes kana chama cha UDA okay this one guy leo kuli ambe kana chama cha UDA kama kina threat kula kui Wiper paina possibility at all ndio wanawaisia mbunge ya county government ya nia wote ya bin Makueni dominate no Wiper na ndio na kuko kui mundu ready nono sindu ila mekwelesa si economy ya bottom half no theoretics lato no situ sindu sia kwandiko kuma kanzetine lakini hii practicability hii sindu na meneno deputy president hii serikali hii bottom half model is what time limit ni miao na no nenge opportunity ni Kenyans who try ziasionde sia ku improve economy na model zisionde ko no confusion and no kuli and maituma manguma Sumba ward kino cha tumie tuka tu ya team of professionals itongwese ngui na aumea mayo kuna mongamete na mabalucha nina ngui na moka bao market kila no nguvio mabalucho wengi okay aya musao kwa mituki ni anatumine yes mwayo unda mheshimiwa neno anena mwayo ndo amwekie Wiper in good faith it's true ndo amwekie Wiper in good faith tigwe payo ndonge nitwaindie mheshimiwa neno bebando wakela azilandelezane nitwaindie interview kwa UDA na tweke tu interview no interview alame bunde no mama na alame ku interview na tuwe kwa interview na tuikia musindi okay so issue ya kweli ya all right issue ya kweli ya uone kana UDA na ningwenda kiteze geche ni ka opinion poll ka the party Wiper ne lucide that popularity ikuthingi nayo na newe se ngombe ko kikama ngombe ne banga yo ye ya na tulo kana bero so tunge tukie tuina bina na ye gwedio la ya ko dezo kono eli komo down okay Wiper ndiko expect kana Wiper kana nikiza kwata kebelo kambenge nondo nakemo ona ndiko atakenge 2022 they will not get unless they change na no se menena madaze kana twetambai wo mwene party leader kalonza muzaka no nako ni family to Kenyans kana wetimo kamba so pa ingo kitegera kutambai na akamba ni mama nyeka na sindile male akwekwa ni the party leader ni kwetha weti wambai yo nondo nuone eko ni family mwene tikwetha ni mundu kuweta so there is no problem vangu ni kwetha ayopana ya UDA kuliko kamba na ni matuku 14 tene saa ina sia kwacha okay asante alright ni naona masameto masemba muno na ni enda twiko thandwa somo ndoto ya somo ithionde enda twiko endo kila mundu munenga ndatika ile na nengo time ndatika ile nekeno sia twamina ndito sia kusia muthia kwa mwene ndo nguma somba umotavie manifesto makru na yu wene na kelo kwigwa utana nena na nenda tika ile maneno twambie ndeni wa kamera iya sia yuko bikabawi nondo ebinda yakosakwana ndo malika wa no mbindu na kunena ni anai na neguo kana matuko 18 nipe mundu kosakwa katika omeame aba yes na nongwenda nasie nyende betwa ngatwika MC wa ngoma somba mundu one ni ya mundu uthoku wake tikatwika yutendika
maungu mando tiwetane could be tina kwekala ko tekwa manwana tayekane siasie nando mayona teteando meme bango yenisyo nyando mango masomba ni sigina sabiu ona ko nanda UDA nundu none tia musau na me musau ukai na yandu na makombele ita musau na osionge mai bundi na me nenda ne ya uma dine ka interview and they interested na kindu kechen anye na me na o kindu na tabisi ando na me di ready ne te chama andeta nundu bindela yebo ne nini chakeli ando mango masomba na kila nenda ne dina kibindi kiki ungabana no neza kana kila mundu wone no asa koiwe ajombe ne masa koiwe nitwasa kwete Raila na Kalonzo neza overwhelmingly in 2017 na ngamana neza kana o yuyu wodi ulote na MCA wita wangu we uloka ekana na kaindu kake kwa kana ma MCA ala mebaye yo MCA ile siba makwene sionde onika tukanisi awaiba kila mundu mabigabu aenda kila mundu baye aenda kweguzia nde yayo pela yenda ite mwanzia throughout na boila yetinda iguzanite nekana bando mayo mekwe kwayo lakini ne asiao au ma timango na tekwetekela nakana ebinda nini la lebo ndikwenda ku yando mango nye kila kena tumane dina ngali kwa la yegaba nuno nawe na maduko ma 2021 2020 na 2021 ila ko betu kidya mbeza siyo na supplementary nawe na mbeza hii sa 2021 na 2022 lena atiyo nengo ana wawe na ila sia 2022 na 2023 budget ila weti ya no mango kuna ndo mama kwene kwa heri kwa hiyo utobatu waneso wane akwa kukwada na nake ningwana pesi ndo mbinge itona kwekwa na nondo none by election ne kenu kyo sinda ni yao na we interest yake akoleti falani inde tome yawe ndio si wake na nondo na system nikanando mango matetekele bau titero sianya maundwangi away from that one baba ne chama kitu cha kamba lakini minwa nyene medina ngale kwa nondo ne sene sakana niendete mosiwe adokomi ande dio ne mwedi no yonge ne wa ikoni na konge aenda akotaba kibu nyendu mando no la wera ikoni nondo su we wako ne kwenza lebo na kwejambezi na uzuni wakambe boya na ile ndumando nage nondo ebo aya ni muvyawe mwana mono ndateka sia kwile sia labo na indi bana musau maneno hivi ikoni aitumando na ulawe ikoni neto sia kusia moja kwa ndateka ile nenda ku ya mango ngoi motutia wito nonatia betu kidya budget ya makuweni na sindula siba account government ya makuweni ili yakwekwa niwe kitumi ukona palabalolo kumeta basi mbandete mbukane petika maloli mekwa no the budget is still there nikuli mango mundu moy aima ebe oziwe chanda ima chanda na temo tumone nikana wethe mbua ikakosekana chanda ni omoteje ninya ne kwete kondo kwele ne kwete yo lilobi na ne kwete makuweni ko ando mango kuanza kuwa ni kwa tuzunidwile ne bia yemwe naende ni maduo 18 tusakwe nyendingo shu na ngaba na siendo sievo na nisiambie yo na ndiko na kana zio ndido ziguma ne mondo nondo siambie maloli do monie ni mambio doko ma twetonga ngoi mo bewa itu ni balawe nondo no na dode zengale go nesu na ne kwa jangaba na maloli yawo dia ete nondwa ndaya sia ngoi tinda sia umwe katika atu ya tatu ba kwa unye ni kulia no mango monza kwa nondo tuwe tie sendu si lobby ni kanani mwete anenese kwenda ne kwa ngai madoku ya 18 tuibika sasta mugedha mwegie neza na asante ni muvya muno bwana Daniela Musau eshi omwewa na kutawo ndateka sia kwile tukothi nienda ulilikania andu maitu tebata na mama mangu masomba ward kana itwaambe si safari ya kwete ubani kwa uongozi 2017 na tuenda tuende nesa na ni makuli okwanda ya nikana bagi kishe kana no twaende ya na utongo iwaimbya nendo ilenge chokie twekia fresh leadership kana utongo iwaimbya na watu tukumanganga neza zaidi na kwa uno chongo mukulia mwekale muswani itendo no kwa nyimwewa nina idea seimbya ila nitaanza kuimplement katika ward tu pamoja na kwitha nina chama kila ki tono rutedesi ya kukwata resources ila si katika national government nikano keria nitaolanga marina alame katika
kisehemu ni kikitu kwa ndimukulia nikana wese ithia i propaganda na mauvungu tundu tiumegwa nitwevatangana na mo na ningi tiyolea alame kwenda kwetu sindu katika kisehemu kitu no zikanenga lola sindu sienda kutuonga nikana twasi ukweli ula witu tandu mangu na ndiwe takana kwa alama zama tona pita maria ndo tuanye tio sionondo inewo kiongozi ngisi kumanza yasya andu mangu maheriana ni masherekeye pita nguya teko usino kwa tena utamotongo uni kwenda kuanya andu kwasi hani masherekeye ama yasherekea mutongo hii wina kwenda kwikanesa ndio nakalotobikia kwenda kwenda ndeto sia kwenda kuanya gesio Mendi atongoi masama roti kilobika bauna na asene muvya we mwanya mono nondo wenyu wa kuka na onena nya usuwa yemwe kwa yemwe na cha kwa kumotavya ni kana mwethi ndini wa by election mubikie na ndeni wa campaign senyo ila moto isi mubikie na kwetha mwe preach kana mwe tabanya mono ngawa ya mugo nikaenda we seithia onena ndo ziaza ni tukone indi we seithia mwene ndi ndana abikia na kwanyo mwene ndi wangu ethi wa undu ethitwe akwatanite nende timu vya mono Timothy Maneno ola okwitikibira kino na independent kana yungamietie timu vya nondo akuka twedwa nake bwana Daniel Musau ola okwitikibira kichango masumba na chama cha UDA nende twedwa nake bwana Eshio Mwewa ola okwitikibira kino na chama cha kiuteti cha Wiper ni mwendea onivani musio ola okite na omwe wenyu nenesi akathi ndeni wa mbunge nondo mwethi nyonde mwe atatu no mwe wenyu kathi na twikwatikana olokathi ni sawa sawa na nengi mwathukuma mwe mwamba kwa mawoni onda bwena mwonde ni masio na mwene ndo wangu no kwenda mawoni asu onde na indi na nengi ni kulai tonginyo mwaka nyuwa ko ndio mwende all the best na indi mwivikia na gwetha mwilumile muwondo twasi ya muthoko memwe ukile mathayo mangu masomba no loka nyuvwa ni muda nendo wete bagi lunguni kicha Ikumbi Ya Siasa ni kwaje na mwita unenania akoka ukona ni mokie matambite kunengwa ni kwate manengwa makoka uloka newa toka mwita ingena kayavikia na gwethwa ainena na inendi mangu masomba asante sana nende naku mwendo museisia ni muvya we mwanya kondo wako nyuva vinda yako kumwela tuambie mwendo ni mwa saa ile na nusu na inona tuende tobika saa 5 sia otuko ni muvya we mwanya kondo wako tambanya na kwa Ikumbi Ya Siasa kadha ndina soma otumani wako nondekea nondo mautumani ni maingi muno ni muvya muno nondo wa wendo ula mwavikia na kuonanya kwisila Facebook Mutongo TV kwisila Twitter ati Mutongo TV KE ati ERASTUS KITHUKU na ndini wa YouTube ni Mutongo TV official anduma ile itatu kenda imwe 5 mwatuma mautumani maingi muno ni muvya we mwanya kuma hoteli ni wa Jet Inn ula wiva kisioni cha Simba ni kaunti ni ya Makueni hoteli wa Jet Inn katikati wa kisio Chemali na Masipa ovu katikati wa vikavo no kwetha hoteli wa Jet Inn ulawe na maundu masio mono kondu wa kumena baka swimming pool katikati wa maundu angi maingi maundu maleu mevo maleu halawi ivata mono na maundu maingi mono ala makwatikana ndini wa hoteli manene 5 star kuyamo sino ilovi na kula kungi fa Jet Inn no vikia na kwetha we methia vo ku ni muvya we mwanya kwa uungame wa hoteli uno nondo wa kutunenga mwanya kutwa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa imwe kwa imwe kuma vo ko ewe muyatunge muvya kuma Mutongo TV nende kwa niaba yala ndeto wavikiana kutambanya na mo alatukie kuona nondo wa kwigithia Ikumbi Ya Siasa niyo kanesa nondo ndiye sa kwa kwiyekaniweka twetha nake director ula twetha nake vano ground etwa Charles no twetha twetelianisa nake na director wangalo kwa yengi studio evo wini kanini va kamerani vena aume atatu Joshua Philip na indi vena Edward na vena ke Kennedy Mulinge twetha nake dini wa nyumba na ndeleva witu ndeo kolwa ni David Liru ni wako na uya musio na langi onde mavikiana kwa ilia Ikumbi Ya Siasa ni ERASTUS KITHUKU wa NZOMO na kuma Jet Inn va Masimba dikwendea kiwiyo cha kwela na witu nesa na mwene ndi wangu otondo twasenekana endo kunekula kwa mugo na indi wivikiana kunyuva Mutongo olawe okwewa atonya ku vichamathe na makuvala mailete kwa oyuti wenesa na kameme ni Mutongo TV nundu noko ngwatanyo ya mukamba.